Fena abagenda okulonda tuli banjwemu. Tuli ba movement. Noloje twali nsonga lwaki obo ogula kalungo ogenda kweza abantu atega muli wanjwemu akusinga abakusinze. Ekigambo kyo ekisembayo. Ekigambo kyange ekisembayo. Nsibira abantu ajje balonde bulungi okulonda kwa mirembe ne movement yennyini gisabira buwanguzi. Okay. Yeso. All right. Omurebi wa Tayari West TV ninyenda nkwamize ngu bamwe abantu abutwateeka hesera okushanga ngu kamera yitu teyine kuba nebarugaho no mushija obwa hati ayabasize kuba nasinga akaruru umwako ekisanje cyahwire kandi ari kuraberera omukigombe echa NRM ninkaka tike kibiriti. He is a defending champion kandi omubahagizi beye nibehayo munonga ne bagamba ngu we aine okubana agarukayo okubakikira na munonga ahantebe yiba basize kuba ne bamutekaho kandi vice chairperson weche changa yabasa kubana atuhamiza ebintu bya security nibiza kuba nibitambaraje because it is under control kandi abantu okucherererwa eshonga eri aha shaha electoral commission ya NRM akachikwa kari kutebekanisa ebyo kuronda esha izikatireho abantu nibagumizamu nibeija nko kubakunda because eshateza akayikire zonyine zashobora kuba nibatera makarudu bitu register yangamba shaha mukaga zenyine of course nibeija kuba nibatandika okutera akaruru itwe amisho tugatire aha polling station age kandi buri kimwe cyona ekirabe nikigendo mu meisho nitwija kuba ntibahereza omubwijwire turi aha changa ekiba kweta kisenywan kandi duhereza aba Tayari West TV okuruga mu Rurembo Kampala leka tuwase kuba ntugarukira bataye beitu okokwe mu studio kunda beni funa other development systems zimwe na zimwe niza kuba nibagarukira beat for now leka tugarukira bataye beitu mu studio okokwe mu Rurembo rwambara mwe bari muno kubasa kuseru kujeno misho mu Rurembo rwampara abantu rizo bashara mukoza African time ahabwenshi bacererwa kwika polling station onje yaje gucari kare register muri kasese taine bantu katurinde turebe so hati esha hejire katukutware kandi ryantonde umunyamakuru witu job katonagumiza muno kutusiye kujeno misho mshitwekeki na mnongo mcharo chabuza esha heji nhayemerire okubasa kutusiyaho uko karuru kayona kagenda omisho job twarebire ayemerire howe nga mwanya uko bundi katugaruke turebe y'abantu bamushangaho register zaza ikirona n'ibindi ariyo na tuza kuhika job shahayona network no manyizo banker ne very fixed inshongi tshiriyo ntureba mu karuru keri izoba nabantu kucererwa kuhika hamani go kuterera mu obuva registrars kurunda urukwate bendera ahabwa chairman LC5 na governor wa district nikagendo misho twemerire omusere mu mutaro council ya Ntonde Kauchisi kanda ha deployment yaba yaman munonga twahuriraho chairman nkambe ntaro kuterendura kugira ngo akaruru cyemba basakibiraha so tujantwirikanga tureba ekiro nkiza kubaha ground UPDF eriyaha police eriyaha nabantu baburijo DPC yatushobora ngo neseremwe omucwekeje kwazira hakavyo ngatwatungaho mugisha twayatungaho omwe candidate oyesimbiraho abantu bana abwentebe abo kwata flag na munonga hantebe ya NRM katumurebe mwambise Manda Moses Ali tugambireho kwetebekanisiza karuraka na nakabantu bakwe kubexpectinga moko baratera karuraka kanka kwate tumaze akaseera kawanvu nga tunonya akalulu twaita mitendera gy'okwewandisa ne batukkiriza nitugenda mu campaigns zawedde kati lunaku olwali lwa akalulu twajagala kwebaza abatuuze bonna abazze okwejjumbira akalulu kano nga bwe tulaba kajumbidde nkubiriza abantu bonna okubeera nga bagenda kukuuma empisa ate bakuba akalulu kaabwe mirembe ffe tuli bantu ba mirembe eno ye zooni mwenzalibwa mwensula era bwembeera era ye zooni mwenkolera buli kimu ekinkwatako so abantu bwe bajja mu bungi bwe bati tulina essuubi nti eno zooni tugenda kubeera nga tugiwangula eyo deployment gy'olaba ey'abasirikale eyaki omuntu bw'aba atidde atandika n'okutya ebisiikirize abantu bwe babeera nga batidde balowooza nti oba oli awo bayinza okumaliza nga babbiddwa ffe ekintu mugenda kukyerabira abantu bagenda kusimba layini bulungi nnyo balonde omuntu waabwe gwe baagala omuntu
gwe balinamu essuubi omuntu gwe balowooza nti yajja okubaweereza obulungi mu mbeera zonna nga bwe tugenza tuzikola ki tuzoogera teri muntu agenda kuwalizibwa kuyingira layini gy'atayagala buli muntu ajja kugenda mu layini gy'akola ki gy'ayagala ky'ozookola kyekigenda okukola okweyimirira bw'oba abantu baweereza bulungi abantu bagenda kuwa akalulu bw'aba abantu tabaweereza bulungi ng'essuubi yali mulala era bajja kawoya omulala gwe bakola ki gwe balinamu essuubi nze nzikanya oba abantu baffe twateekawo amateeka teri kintu kitabeerawo mateeka kaaka tusigala tulowooza nti amateeka ge gagenda okuba gatambula abantu beewandiisa bamala okwewandiisa abantu bagenda kuba bulungi akalulu kaabwe njagaliza disitulikiti y'e Lyantonde okulonda obulungi njagaliza Lyantonde bulungi ebeere bulungi nsigala ngamba nti NRM yatuleetera okulonda okwa buli kaseera ebeere waggulu ne Museveni abeere nga chairman otakagenzera akakaruru katunemeho kati chairman otakagenzera akakaruru kakugenda nkoko tari kenda abantu kakakusinga narshi kakabura kurabamu oyetekatekere kugira ngo nobasagara kabwa akaruru akakoreba nkokora akatere kakati gaddo gakyali mabaga tukyatunuulira yesu wano tusobola okuba nga tulaba nga waliwo abantu batambuza bulungi naye tetumanyi birala bigenda kukola ki bigenda kuddirira so siyinza kuwa komenti eyo ku makya ga olwaleero ekijja kisalawo mu budde bwakyo webale munonga tukiri omu sereji polling station egi ntoyongera kuteera karura akakureba ninjera noreba vibe ero neyongera omumiisho abantu nibagira ngu akarura kanu kaza kuba kata okukarukuza kwa nabingi za kuteru abatezi bakarunu bingi konka ahabwa abantu abariyo nibayomba orwaro rwabarwingi twantusaba ngu turikizaneho kacha kugira ngo turi live atayari west ntibatakwenda ngo muyombe munonga then abantu bagenemisha katuyongere turebe abatezi bakaruru entekateka y'ibinaha na nakaruro kubaketebekanisize abandi konka tunameho kache turebe entekateka ya owishe mogo banga kukwatira kazindaro jebale sebo mwebale tuwereza tusa tweyanziza nnyo kino eggulire lye mutuleetedde omuntu oba tumukubya akalulu yakkirize nti tumukubya akalulu era naye akakase nti ddala byadde byatukolera emyaka 10 gyamaze ku bukulembeze nga titulina buweereza yadde n'akatono kati tusazeewo twerondera omuntu waffe gwe twagala atuweereze no Semanda Moses ali ketumwa akalulu sigamba nti buli omu alina okulonda omuntu we gwayagala ffe tuliko gamba nti ate batuwadde na ssente ng'abantu bazisuubira ng'abaagabye ssente be twawulidde Semanda tumuloze lwakwagala kwaffe lwa mukwano era ffe tugenda muwa akalulu kaffe nga tuwali atukase atukulembere atuweereze mu buweereza bwe twa oli omusijja oguhara omusharu naarabaho gwe nomumweta mutaha polling station ogwo wagenda alwa kansala kansaroha kansala katerega bari mbatureba ha tayari west polling station neje yako chisi ni wariyo natuteganisa hari kwenda ngo turija mbwenu mware tariya hanarishembera kuyakwenda kuhindukaho manyong kansala west trekeji katerega ni wariyo naenda kututeganisa na nabatezi bakaruru ejo information yitwara byayo yongero tugambere akaruraka abebembeza batuyireho nice kimwakwenda ngo babakore bakaguma mwebembezo narishimwa mwatori n'umuntu umuri kwenda nice kimuntu kwenda ngo ahike nabiri kanjira nabakora ife kitukozeseza embeera eno kulaba nga tukoye embeera badde tunyigiriza mukama waffe era kati Semanda tubanga tumutaddeyo tumuyinamu essuubi nti agenda tukolera bibadde bituluma tuludde nga bituluma naye nga kati agenda tuyamba abantu badde bakaba emirimu abaana baffe bawano ng'emirimu bagigabira beewala ne kati emirimu tukakasa nti Semanda agenda tuwa emirimu tukubenga naffe tuyambibwa ku muntu waffe atulumya tumanyi n'abantu abasinga babajja wala bitundu wala babawa emirimu neffe bagenda tuwa emirimu nga tuli bawano ku baana bawano nzaalo obuto atandika mu kasheshe enshonga emwe yabeho bambagira ngu abantu ba district nibaguze emirimo na nogu yagira ngu abantu okuguze emirimo ha district n'enshonga emwe ebimare bashime kwamba hingurura omwebembezi obundi embereje katerera omusheke kitubashija bonka buturukwenda ntwenda kugambaho n'abakazi hajati iza otuganireho ahakaruraka irra kun tuyire nkaha tugambe niyo abandi tugumokwe ahaborwa ntwenda ngo mmemu nami tugumentura ebentekateka yo wisemwe abantu bajuhurira omunsi mwetebekanisize mutakutera karuru kerizoba sitakajiro ko nice cyakureta ekyandeta no kulonda Semanda Moses ali atuchikirire ku district olw'ensonga emu bwendala abaliyo tibaba abana baffe emirimu abawano ate Semanda Moses ye yaleta district wane Lyantonde
naye situganyiddwamu Muhanji awo abaana baffe emirimu abakazi abanaku 5 milioni tituzirina nakwata abeeri Busenyi n'abamuwa obukadde 10 bona abayisaawo nonda kutereza proof kugira ngo oyine obujulizi kugira ngo hariho yihireho sente obundi akabaho hesa kutugambira aha ntuza kutandikiraho kucondoza kandi hariho n'abakore batayari West abakwenda kujya kubuza kuba ni wakigamba cyaraga murinye hino warebere owayihireho sente kugira ngo nicyo mukwenda kumuhirayo owanje wenyini akaba amazira kusoma nazayo kusaba emirimo yasawo obukadde 10 ntabwine namugira byayanga yagira boro tukwenda bugende narugayo nasitama ire kinde kyemirimo niki ekimworekerere kugira ngo kibe nkikorwa mu district ya Lyantonde ahabo taine cyakora nengudo ziryaho sente nazirya buri turigireho aha muntu nkomwe nitwenda ebintu bishemekwa bikorwa mu district akatwala Kampala lwa Museveni yaturira sente zitu yasibyanzara webare mnongo entekateka z'abantu ni nyingi entekateka z'abantu ni nyingi ahari coach Seaward okuguza emirimo na munonga ha district ya Lyantonde abantu bacwera chairman oruho orubanja ogu n'umuhanji Fred kandi nagaruka mu kisanja cya kana naenda ngu agaruka bembere kuruga hate mpaka 2023 ni bingi munonga by'abantu bari Lyantonde bari kwetombuyitaho ngenda tugarike turebe Sadat tugiye tuza kutera karuru ka NRM ko kuronda flag bearer ahantebe ya LC5 niki ekiyo kureba ngo kikozerwe mu district ya Lyantonde kitari cyo muntu tunamesebo tendo buza Sadat kitari cyo muntu nko muntu konka ombebembeze ako hano gamba hari umuhanji no bano tanitira cya personal C1 ne yanziza nnyo mwebali na kujja kutubererawo ekisoka district ya Lyantonde yafadde fuse nga manenenda nti abaana baffe bangi basomye naye emirimu tewakola ki tewali omukulu Muhanji ekikulu kyabadde akoze kwe kutunda abaana baffe n'okubaguza emirimu ekyo kimu service delivery alina okubeera mu bantu tugeze enguudo n'ebirala ebiringa ebyo ono Muhanji yafuna ba contract ababe obuguudo bifo kyogagaziya bakendeeza maki bakendeeze contract omu akoze naye emyaka 10 n'emeka ekiri contract lero akyusa linnya n'akafaananyi naye contractor nasigala nga ali atya ali omu ekisembayo obunene tuli mu kibiina kyaffe ekyenYRM Muhanji mobilization ye mu bannakibiina ntono kubanga bukyabeera chairman nga alina ne bendera yaffe talina kyali akyusiza abaana bano abato generation ene eri mu kusoma esoma government neteekawo emirimu kubanga president tumwebaza district ya Lyantonde yagituwa tewera n'agituwa abantu baffe bafune emirimu bezza obujja naye Muhanji bukyatwamuteeka mu ntebe alidde bwakoga bwageja ali mukulya ffe Sadati omuramatwa hati tugwiha hari umuhanji nko muntu tugutahabuhereza bwa district ya Lyantonde akarura kakaza kwerizo konga tweno mutuma tuseme kukima yangu turi abanya Uganda kandi turi abantu ba Lyantonde za kubugana turamukana santu semirwa ntsheka kumwe niki ebindo hireho muntu ebyo kureba ngo nibyo mworekerire kutomu nkora banyuma yo kundura umwebembezo ekisoka ebyo bulamu wano wenyini wetuyimiridde wali walina kubeerawo ddwaliro Hera center tu esente nezijja nenga bola bekibangirizi kino kyonna wasigalawo masaga ntenga bogalaba kitegeeza nti health wise twali badde tweyambako nti district ene ine dwaliro limu town council no yonna ena kugenda ku dwaliro litya limu nenga twali badde tuyine dwaliro already wano edwaliro nga liyamba abantu baffe abawansi nti omuntu ali echabuza talina kutambula genda wa kubanga edwaliro lituyina liri kwa iwe lireeta abantu abeche Kampala wabo n'abafuna accident olumu balwala ne bagenda kudwaliro omuntu wa wano wa bulijjo agenda otuuka ng'omujizo gukoze eki naye nga wano twali tulinawo eddwaliro ebyo na byonna buweereza bwe twetaaga mu muntu ekirala kye tulina okulaba nti service delivery tulina basalies ezijja nga zirina okuyambako abaana baffe aba university n'abalala abalinga ebyo bw'ogenda okwekendeenya abantu abafuna basalies ezo bantu bawala bava Lukunjiri bava Ntungamo bavaawa okitegeera tewali kivaayo so ebyo byonna tulina okubirowoozaako ekisinga obukulu tulina kye bayita whip sente z'abakazi wano bw'obuuza abakazi bonna baziwulira mu bigambo eringa firimu tebaziwulirangako so service delivery tetuuse bulungi eri abantu ekyamazima kyetaagisa omukulembeze agenda okubeera ku bantu naye abakulembeze kati betuyina ali for God and my stomach olwaleero twetaaga stabilizing district yaffe twatandikidde waggulu
okulaba nga tutereza district wagulu mwaterezeza twatandise wagulu okutereza district kati tuli ku district wennyini omanya abantu twerabira tujja ne tulonda bamemba ba parliament nga tuli bangi ate ne tuleke message ne ziri obulo ku level ya district otovumye nedda ngambye message ziri obulo kubanga nawe okimanyi nti message ziri abulo kakati ku level ya district kitegeeza ki nti district eno gwe mulama gutwali badde omulamu omukulu nti abaana baffe chairman gwe tulonda gwe tugenda obeera naye MP abeera Kampala naye chairman tugenda kubeera naki naye kyovola abantu twasazeewo ntugamba nedda mwanje myaka 15 okozeeko byokoze leka tulete Semanda Moses Ali alina experience aludde mu bukulembeze buli kimu akikoze n'entebe mwoli byonna byonna yasanga abiterezeza bw'olaba abaana bali ku district bonna Semanda yabawa emirimu nga vice chairman only naye kati olowooza babeera chairman nga wewa chairman wa district goloza tugenda kufuna byenkanaki kale tweyanzege mwebale munonga abalebe batayoro kiriyaha omuruko kisi ward polling station abantu barembe turundandaho okutera karura kakureba nkagendo mishana nagambireho ngu security riyaha wahindura kamera tukarebe nyuma hariya nza kureba security riyo negendo police deployingire excuse me police deployingire omuchweke chona enyuma ya kamera UPDF erho kumba ntubona police erho negendo misho twatunjiro kwetombuita omurubamwe abesimbireho omukarura akakugira ngo polling station neji nemwe omuriyezo ezabantu bari kuterera henduru kandi nakaruru katari kugenda jo omisho ebintu enshongeze bagamba wazerebera nacu wazuhurira iwe komya Uganda na munonga omuntu owa Yantonde bagamba ibra inguto kubambi akacucu akashenyi bagamba amarwaro okuba mabe munonga bagamba okuguza emirimo neshonga nkuru munonga bayibagira ngo kushanga umurimo omuntu omwa district nashashara miliyoni 5 omukaza yaho bujuruzi ngo we bakamushara miliyoni 10 bamugira ngo utakuza kwije mbende binji munonga bitukuza gumantureba turi yongera mu district ya Yantonde ntugamba ahabuhereza mu district eji turi kureba akaruruka NRM ko kuronda flag bearer ahabwerizo karaze kuterwa nagambira ngo hesimbira abantu bana haro incumbent chairman Muhangi Fred ebisanja birengera habere bibiri hariho Semanda Moses Ali outawatwinaha eji niyo polling station ye hariyo Koreb akankwasa nawo twatwarebere agent wo mukasheshe twariyo na Cleophas Kamarwa no mumbanya makuru omu region eji nawe simbira hantebe quarter flag ahabwentebe ya NRM tino cyongera sales polling stations bibiri nshajo nibiri om district ya Yantonde na population y'abantu bari kurenge mtwari 13 nestreka amagombora mukaga town councils ibiri nugo magombora munaga gukora Yantonde yishike ngo emyaka 20 nyuma Yantonde bakagishara ahar Greater Masaka kwiseri izoba mbwenu omyaka ejabiri no bakwenda kureba ngo empinda hinduka ya gendo mission katayaro west nduraganasa ngo nza kwetora district zikurenga 12 omucikeeki nacho mu region kureba ngo twakwereza buri kimwe cyona ekiri kugenda mission na munonga ahabwa karuru karwangisereza aka NRM ko kurunda ba flag bearers abaraze kwejumira umbandi biza kurengwa karura ka bakateraje banyuma yo kurunda ba flag bearers obare munonga abo guma oria hatayari west katukugarire mu studio tuzeno mitweke bindi turaba kutera karura katwarga har coach zaguma twirikanga district eji ntwenda kuzaho na Rwengo tukazaho na Chotera na Rakai iwe chikuruguma hatayari west ndi job kato kuno muri Yantonde yabare job ahabwe ari Yantonde nanda kuruga akaza Rwengo ngo namana gatayari byavinga chopa kandi nanese no kugira ngo twina abantu abakunde cyo barukora samu nyine habura edakikanje munonga zikakasha mukaga yesu tukuteka ngo abantu bashobora batangire kusimba enyerere ko nkantebo myanyemwe tabagatangira kushoma registers eshonga kandi bambagamba ho omuchange cye cyari Yantonde kotsi ya hijobu yabana na twereza makuru kuruka wahuro ko itombito ko abantu nibagira nonge kintu cyemerumo well esinta cenga no kujya ngo yagamba na urubajuru rumwe abunari kaba bari nko mu runyiriri no bati runyiriri so atabantu abo zashaka bine ebizibu bimwe ebiri gutuma baterana nko gwabo ubundi kwari no runyirika nabwo tukahurira namaze imirimo ni mujiguza namaze bagamba like yahereza ubujurizi ubu bakamushaba miliyoni 5 can imagine ijemera by the way akana ndamara muki ubwo bamuserere guti ngo bakamushaba miliyoni 5 kuko wanuhura nagamba konka nangwa n'abantu batirene babgamba henshonga nkezo ku advertisinga imirimo ya local government kandi ukashanga ngo
abantu kutunga samwe nyine no kumuhaka kade it is auction obedi nawe okugira ngo nawe hine cyakubasa kuba nakora nawe umhereze miliyoni nkamukaga ikindi cyubwire because noreba twageragerana n'enshonga tukareba aho babinga abakuru aviation Uganda Civil Aviation Authority ahabo kugira ngo bakarecruiting abantu batabesingire aha skills abonarishi aburinganiza competence competence based so ninja n'aba local government twarebere haza habebembeza basya barebe cengu ubwo mze bagurwanisa ubwo kugira ngo umuntu abanze yagura umurimo derabone kuza office ejo abo kubanoshanga umwe gutaba competence based umuntu tyahereza bahereza onkayaza yo kushashura roni eriya ari kuza office ejo well anyway zo neshonga zabo nkabari Antonde buri umwe ayine shonga habwa shari kutera karuke rizoba aba bineshonga zabo zemirimo ubundi wanyu Kisoro ine ishonga ziri kutuma mwaza mu karuru ine ziri kutuma abana semba buri baza mu karuru kandi byo naturaza kubireba akayiraka koko ecane kitwine no kugira ngo abantu mbiceke byinji batandika kwika polling stations kandi batandika kweshijuma mu kitabo cha yero uninga sho mu register baregistra bari ku displayinga kandi hamwe no kushoma amazina gabo confirminga buzima ko y'abantu bo bija kandi abayinji abandi umbindi biceka batandika kutera inyirizi because aza kuba shamukaga umunyamakuru witu Jimmy Manuel nawe kandi yaterezo ubutumwa ngo za kashaha 2:20 umyange shayitano n'idakika 20 umyange mwe akabari abantu batakashire aha polling stations so kwantu bekebera registers so ikintu cha red coming baza kwa chakwata parts nyingi ninga yabaga amazima abantu batamirwe kucera kare ninga batamirwe kutera kuko bashamukaga nzizi habara idakika 8 zonka zikaba mukaga I expecting abantu kubana batere enyiri ukuza kwagera kuzomugongo gwabo aba kwagera so ishayo natsa kwantu kusebe kugeno misho ahamyanya yo kutereramo ubururu abantu bija kubija batero burungo kucheme kubashiri paka babitware ahatare center ahibarabare abarabe basinjire umukaruraka so itoyenka tayari West turaza kubayisyaho buri kimwe hano mu studios inkuru amashozi kamukuzi muri Mbarara na n'abanyamakuru beitu abari mu districts zirarenga 15 turaza kureba uku bari kutera karuru kandi no kubarakatere nakwe tukubamanyise abo kuba twine capacity kandi ko kutubaraganise 360 coverage kugira ngo tuboreke biceka byona aho barabe bari abanyamakuru bitu baruho arabe hakavuyo tururede kukabereka Tokane chindi no kuza nkatari West tugumuza mu kwiga abantu buri yo makoro mu rugo umutezi wa karuru shikaho oyecebero mu register uzo mugongo gwo kwagera registra nto expecting ngo kucebera abantu register ngo kuceme kubakiri ubara abantu ukubahagira abantu babo na declaration forms zibase kubandi sikaje ahatare center abe byo kwerinda ntutekateka ngo mukabire numurinda abantu n'ebintu byabo kandi kurebeka nk'umwarinda ubusinje aha mwanya ugumura umunarishi umwanya gwa deploying then itabanyamakuru tuzakuba turuho kubahereza ibyo mbigenda umisho umbyanga byona ukugira ngo tukhereze utakaje kandi bukantabyenga so wabaheza kutera karuru ibazo mukani ngo kwatesumi yawe downloading app ya Afro Mobile ubeno itunjira cyenyine ikiri na Afro Mobile kandi tuba turi na live mikutu yitu ya YouTube na handi kugira ngo utaferwa kumanya na munonga nkimwe barya heru ngenda kumanya uwaba karuru bakatera batkato bayiseho hano umurembo Mbara akashozi kamukuzi aha district Edmund Principal Farmer yayishireho okugira ngo atufiseho ibiri kugenomition atuganireho nawe turebe ibintu biri bita karuru babatandicyo katera hano kamukuzi yo kuturarugeye tubone kumara mukacene no kugarura ibindi turabe turi kuboreka umisho Edmund Principal ahori kirikita nango abantu bo mu background abine muturi kubareba
katwete kugira ngo tumanyise ekirigenda mesho nyine hariya studio zitu kampuzi command center okubasa okutereza kandi tukyariyo nitugenda omisho ninyenda kubamanyisa ngu ninkwereza live kuruga hano ya district headquarters eza Mbarara kandi turiyo mu rurembo rwitu rwa Mbarara city izoberi nhaza kuba naterwa obururu bw'abantu nyamwingi nangwa umuryobwe harimo abarukurira ikibuga cyitwa Shambarara aho turukweta Lord Mayor kandi ntuzakugaruka tufunena na ubururu obukuruga mu ba lady councillors akuruga mu divisions azitari zimwe na zimwe kandi habwerizoba turiyo mu city division north sombwenu tuzakuba ntutungo mugisha okumanya ebiri kugenda omisho hariya polling stations azitari zimwe na zimwe kandi nanahindi district ya Kamukuzi ntuzakuba tugenda omisho kureba ebiri kutambura ahindu kugambira agamajingo abantu abinji aba ready kutera akarura ka babasize kwikaha besimbire bariyo bacekinga amazina gabo hariya registers deru omudakikanche ezirukurataho tuzakuba tuza online kusakutera obururu bwitu konka abantu nkoko kureba aho unyemerire enyuma yanje abantu bahiko kare burindara n'ubuteka taruho rwari taruho mukayano nangwa nabo abesimbire abakubasa kubandi betaga karurukerizo babinji tubaroho nareba ho nko mu babiri abiguza kubani intungo mugisha okubasa nabo kuretera okabasa okugamba akagamba ho nitwa akatugambira embera okweri okubyatambura nebindi nyamwinji bitu ahindu kugambira abantu barije natubali ready bariyo bacekinga amazina gabo om registers bariyo bagendo misho no kubasa kumanya nishazinga ezo kubasa kubicereza rero bakaza omugongo yabo abesimbere ahundu kugambira ebipande bindu kureba ha abantu abikuza kubambaterwa karuru polling station age nindeba honka Mary Masco ogunomwa abesimbire ahabwa kansara ndeba habesimbire ahabwa city mayor nabantu binji nindeba ho ba Monica Mutabarura ndeba ho ba Mugume Benon abesimbire ahabwa city mayor ahabwa division ya Mbarara city north ndeba ho abantu nkakamugisha Habat nabandi nyamwinji barya epande byakiro agents bona bakiro mwanya ba agents bariyo besimbere okuza online ezo bakabasa akuleba embera yona okuyabasa okutambura kandi ekintu kikatambura kurungi buri yomo yasindika ba agents beye aho kuba kunareba abantu abinji ba agents babo baroho kanda misho bagagunwire kugira ngo akaruru katerweje taro kakwatamu taro kuzakaretwa nyuma okagira nkanda bamwete babaho rera baba baroho bakakwatamu bakateka mengaro apana akaruru kaza kutambura kurungi abantu baruburindara barije barikam barinzire babagambire ngo muzomura indero umwemerero migongo yabo abahagire mbwene kintu kikuru munonga tuzakubanza kutwara no myanya endizo yona nyona simira makanda hana Kamukuzi byone birabe n'ibigendo misho okukatera na no kabara nebindi niza kuba nimbukwereza butunu okuruga hano henyini Kamukuzi district headquarters kandi omukishayi cyenyine kikishamaza iza kuba ayiba kuza kubana batera akarurako mbwenu nza kwicerezana nanye nabandi batayibanje bariyo mu myanya endijo tuzakubahereza chance nabo bagende mpora batugambire birukufokwe rero nyowe omudakikanje niza kuba ningaruka ahambeho za television age ndukongera kuboreka ikirabe nkigendo mishaha bitobwa hata nanyenda kubamanyisa ikiriyo nkigendo misho na utwaisya nembera eriyo mukishayaha aho turiyo nza kutera akaruru akabo bantabe nakugambira aharumu city mayor Lord Mayor witu wambara tuzakuba tutorana narebe bishani byaseze murari byakiraha ibyo mwami Robert Kachebeza Mugabe byakiraha Lady Councillors beremene bakiraha nindeba ba korsha bandeba nabandi bakaya kashija kuko kuna nagambire bona basimbara makandaha barinzire kuteka ibyo pande byabo ba agents dera abantu bakabemerera umugongo aha bwatayari West Edmond Principal Farmer muzakunyikiriza ngaruke kache mu studio rero tutyo tukugenda misho kureba nabandi bari mu visions na districts stars zimwe na zimwe niza kuba ninyongera kubegitaho kongera kuleta abandi bantu nebera bene bigenda omisho over to you abali command center kari twakwakira Edmond Principal kandi yabare kutisaho ibiri kufoma ururembo Kamukuzi naharugura yitwa ashikari cyo Mugabe sawa so twashemererwa agwe urugendo misho kandi nabindi biceke bitari bimwe na bimwe nkoko kureba ngo turi kubahereza overview ningashiye ku cemeriro mu karuru kainare ombyanga bitari bimwe na bimwe mwihanga no manyo biro bwa buriya tukafokasinga
somehow in the outskirts konka kachiri hamwe nshonga konka ati tuzakuba tuineje mbarara yona umusouthi no mu north okwakaruru kariyo nkagenda anamnonga aha umurimbarara konka no kugira ngo emyanye emwe bariyo no batandika mpora batujanga mwe bakosa African time kubahurire shazi babahire ku rugo mu NRM zo kutera makaruru buri mwe na ijango kuyayendera konka omyanye emwe kandi enka Nyakatete bio muri Kicumbi parish Kamgangu sub county Kabare district oko bazirangu hacererwa nebukozeso ebyo kutezo bururu kandi nabantu babenyine abo kutera ubururu nabo narashaba kuza migongo y'abantu nabatu bakashiremo n'aba registrars bariyo mbarunda ebintu tubyakashire mwanye bakozesa imbona byo tubikabura konka sabwe nyine eshaheje nyenda kwisya umurebo hatari west bwiro ni mabinje bakosa umukutogo wa social media za social media platforms zito tayari west Facebook Instagram hamwe na X na YouTube tutereho yuwahori wateranka yakaruru kanembera nozirebota tuzakukugira ngo shaheje turiyo mucanga cyawe tugambire biri bitokwa hori wateranka yakaruru itwenga tayari west nzakuba kandi namnongi itabariyo mbakusiyaho amakuru zakwantukushomera ubutumwa bwawe kubyo migendo mbyange tutaka rugiri kwa harika tubanze turebeho mu ceka cha Kigezi sub region Kabare byemerera bita twiniye mushaki witu w'amakuru Jimmy Emmanuel ari naho yayikanawe majingo agareka turebe ekirugendo misho muri Kabare Jimmy umurebe wa Tayari West Television ahindi gambara yari Nyakatete B kinishango mu wa Kicumbi ngomoro ya Kamuganguzi Aishazeria Norwa West Kabare district hanuya aroho polling station kandi tekate hango batezi bakuru bashimikwa bashikire kokanye na mushobore ngo tihi ni mutezi wa karuru naho muri ko bwa hati kudaheza gambo hona ori parish registrar bwo kibino cya NRM akumuru ruko gwa Kicumbi kwe kitose Ivan Asimwe yagira tapana atecatuma abantu twacererwa habaho kucererwa ko bikwato kutuhika igishane bwo barwa kubitunga kandi baba buganira ari Nyakatete bi okubibagana kugira ngo buri yomwe azo museruye yo kuteza karuru indi gambira karuru kabasa kucererwa abwo shonga atizaba shayita nezarinkuramu akaruru kaza kucererwa kandi ashika kikomeza sigara kashamuka kimasa ngo ashamuka gatuba kibasa kutarika kutera karuru tuza kutunga karuru kucererwa tuteba kutegeza n'aba district cha person zikata bendera councilors n'aba mayor nko mu rurembo rwa Kabare so ahituri tine cyakozirwe ba registrars bari stuck they have just received the materials kandi hati nibwo abantu bazafutambura kuzafutarika kurunda abantu kuteza karu ahabwa Tayari West Television indi Jimmy Emmanuel ebara mnonga habwa updates ezo muri Kabare kandi I think ndorwa West yari yajitwire dia Honorable David Bahati namuchanda atakashira polling station ni myanye vele baranka kanoreba mu mazimu wiri bwagenda shamukagaza ashire kandi obwo tshimukwa abantu batera inyirije bazo mugongo gwa remember ntuza kwa abantu bakwambatera ba mayors harimo naba councillors district councillors harimo na LC5 ya person so kandi obwiro butware ngo uburutu bukatandikire ntwe buza atari center ntuza kujikayo shazinga abakuba bururu bwine kubarwaho hona dene bakabona kiriyaringa owasinga omuchangecho well katugarukeho Bushenyi I think Bushenyi it's a good image yeah Bushenyi mbasa kubana barebeka nka batandikire kuza umugongo gwaba bari kuhagira kandi twabatuineyo Olivia na Sasara umukasheshe ho yatwereka abikwelinda byaba biri guruguru twarebayo kandi abebyo kwerinda abana mnonga police baba bashire ahamanyogo okureba ngo ebintu byagenda kurunje mnonga okurinda obusinje n'abantu kurebeka ngo tabaho kavuyo kona kandi kwenga abantu batera karuru kabo omubusinje well kuko kureba ngo runyirire katukushabo twereze cyane cyango ho kugira ngo turebe runyiriro kuri uko abantu basimbire nyiriri
abantu bari kutera kandi urungiro kurwa bari bagenzi good ai bamba Ugacha busasa nasa shankati nkaya yemera tina muri nyuma akaroni kwe kari yako mugongo abantu bara ariho bamwe baranze nyuma abandi baranze mu misho umuguru singugo ari kwebuza ati bana banje mu ndekenze mutandi bata ngani byebye bushenyi at least turi kureba ngo uronyira ndurwo gwarengere inyuma y'enjo yo mutaka so far so good. Yeah, it's not bad. Shireka ngo abantu really bataninga kandi twatwarebire security ekambikire ho munonga kandi no gamba kwa RPC yagira ta turi kwa security umyanya yitugateka teka ngo basa kuba mwakavuyo. Yeah, true. Koka I think really ibintu byatambura kurunji munonga kandi nyiriri nkani shabanka baze abo bakabenda bahereza umwanya go misho Chirangu n'abantu bakuziriha okuno kubara okuri kugera misho kubasa bakuri kubakwa nindeba nanowe byo kwerinda abashedekerize kandi uba kubara argo muraini kandi nko kuchitwire nchikorwa na nakarura kahwire umenye tarige mwenemwe uba kubara na argo muraini kashi kutwo kwikoruguru tukashanga twine figures tarashona kashi bona sharoba police haroba agency na nogo registrar yo nabara ona shibo shana bako bata mathematics abe kutega kaga taramusha 58 59 shanju Asa mwere ndivyo kubarambe basa kutabara mu kuganda kwa babashende serivisi bazima twereza maraka gabo kubara rero turebe ku bari kugenda misho no kubara uko tubatware yo turebe ko byabushenye biri kugenda misho oku bushenyi turi kureba ngo yo hakiri ishwani kiri kurebeka ko abantu bariho umbwinji kandi okubara karuru kwatanga kugenda misho I think abatwabahereza 2 hours zaza kubasha munana bashime kuba babazira karuru kabo aho kubanureba ubundi ejini polling station emwe konka zona kuzo kugikora zityo akaruru kabo kakaho kari muno Nimpamya Olivia na Sasra naza kubona tusia ho batandukana nabaha muri hariho ba LC5 councillors hariho ba mayors so naza kubona tugambira ho misho okwa karura kakata batandukana nabaha kandi na mnunga ibyagenda polling stations zitarukushana ababushenyi nangwa mwakwaje Konkaba kabare nibajangu polish up your shoes abantu bakabare tinkumanyesho bine yaba kurete papara byo kutera makaruru ninga abantu nabe kururu tubakajurire kujangu haro kutera karuru abanda byo mbatureba kurga kabare erizoba no kutera karuru kaba mayors hamwe na ba LC5 councillors bona so mbwenu abano mango yumstago chaye nare no kushirira kandi aho bano tera karuru kabasa kuba no shajika umuntu okweba ngo naza kwebembe well muze mugongo gw'abantu banyu kandi nakaruru mugumize mu karindeje koka hebyo kwirinda biri mutagira ngo muri kugwana ngo nimwe muri arinda karuru akaruru baraza kubaheze kukabara ikikuru making sure ngo mu emphasizing yaza kukafiringa hafo mu kiriya ahandi ko buri bwo no kuzorera rero babuhindure bayikoruguru ko kimwe ubwanyu bube buri bwo bwenyine twenda kubatwara ho katojo ururembo rwa Mbarara kandi Adolf Ayoreka yaherize kwikayo aho niho umukuru sezi murari aratera karoro twenda kuri bicwane kiricita Adolf katugaruke twakire utumanyise aho katojo byemerire bitanga
Yes, no korecha mani yo kushangana yo kumera hayari West TV kurugai vanstandikira mukasheshe twaheza kwiguraho okusiyaneze shaha kana no program zitu ezirukweyongera yo misho no korecha mani mnonga kushanga no hajira kan noreba tayari West TV erizoba turiyo mbururu kandi turiyo nturonda obururu bwaba city mayor hamwe na city division mayors hamwe n'aba councillors eshaheje twemerire har kafunjo primary school ninga church ahantu bariyo batera hakaruru kandi twahereze kubantu gwitaho omwe ahabesimbira habwa meya abwa city abo kwenda kutwara ekisanje cy'emyaka 5 ku rugengo 2026 kuzenku 2031 says twakwakira ntwendo tugambireho akaruru kemerire kata kandi mwahikankaino no kuteza akaruru numwe bare abatekansa program eji aba TV tayari abakutureba mwena numwe bare munonga amazina neira kana seze murari oyetsimbira bwambara stemeya umunyeto amashanyarazi inzarwa yakafunjwa hafitemerire kandi kutuyizire kutwarangira twaza ground twaronda abahagizi kandi abahagizi tubine reporting station twine y'abantu bene batugambira ngo abahagizi bariho twerarikiriye mu bice ibyo kushanga ngo bagenzi bita batakozire ningasha batene cyo kugamba akorondo bururu atwaye no bagize gura abantu reporting station ikintu nahurirayo sente zaba sente nibaza petrol pairing stations bagura abantu kandi ikintu cyari kirungi konka nyoti nyararekirire abako cyo tino controlling hate cyo ninkire cyarahanga umuhangi w'igurnensi yo controlling byona nimwe bari mnongo ebintu bya security ntureba mwe ubururo bwizirembo baho ntabaho vuyo biki security mu gikwasize muta imwenka kumbe no meeting aba security akutwa meeting aba security twabeshengereza ngo ba deploying reporting station abako babantu bitu beinemu ekintu cyo kugira ngo izo bankeri ngo no kufa no kukira so twabashabangu tureke kwitana tureke kugira ubusungu kugira ikintu cyamani akarunka za so security at promising ngo neza ku deploying neza kutaha abantu abara ku makaruru kitu na naho hagize bitu says umuntu oriyo nareba tayari West says yaza kwate bendera mukama kamukwasa akaba mayor enshonga nkiye mwibirishatu ezo kwenda kuteka hesera enshonga yo kubanza kize kundetera hakuja kwetsimba wabuyeya corruption arengire abantu nubenji nabashoroze mishoro yabo bashashwa sente z'imishoro bazihayo mu yakuza kubakorera bazitombeta mutone cyo bazirya izinde bazigarrayo hatu baza kureba ko infrastructure yitu yambara cité irukuye mononga sintonje manyisangu ntwasaga matorostaga na nturiya hantamota kwengera ku developinga for a long time ingute zikutasyo mu town tuzuro harimo ingute zo mu town zo kana zo zifiri ushanga ubushuma uburyo mu street parking ibintu byo kutereza umuntu na bamucharging aho ya parking bamucharging ushanga umuntu bamushabaka sente bamucharging sente zo parking bamushaba sente zo kurodinga hashasheme kwa na roading mu mwanya aha ushanga property tax umuntu washashura rent yawe bazo mu kizimbe umukamo w'ikizimbe yanga kushashura umushoro gwa property tax yubeje bakukinga bashime kwa Rwanda na landlord hato umuntu ogo washashura rent ye na business ye bagikingira ki kandi ko kukinga kikomase atakuza kuguza kandi ko bara kuguza kikomase umushoro tuguza kwije mu government kandi kikomase ngo nawo capital yatere muneza kufaninga yashashuye roni naza kuhendera mu cyome ukwatara aba boda n'abahansi ukongera nambo mu town kugira ngo hagira abayombeka abahansi bazeyo batungemeremo batunja akasente beje bahagira bicapati ababoda batwara abakozi bakoza corn factories bakubihayo abamaje batunja ba tenants bo kurentinga nuko kutasya batutongera cyo kweta increasing the income base and tax base ya town nje byendero byanje okay turukumarira seze obu message yo kuhereza abahagizo bawe rizoba kurangu baba welcome polling session zabo kandi tubareta hovuye n'abagizire ngo akaruru tukufano kukira turutaro yesi nturondo bwebembezi kutambira ensi yitu nizo tukugera mu bantu habwa demokrasi kushaba abantu ngo batuze nyuma batuhagire byenderwa bitu so icyo tukumanyisa ngo tushimiye kurwana no kwitana ninga kwangana ngo ninshaba bahagize umwe nahimuri abakutureba please tutera akaruru zo mugongo muntu uhagire seze murari uhagire ba cancers ninga division z'abakuhagira murijeho bakora karuka wotahi ba coordinators na agency tuzaha tare center tumoniteringa karuru ibyo kurwana no kwitana tubishimiye kuza mu mazama
ebyo tushemeye kubikuratira hari propaganda zenganda ezo tumshemeye kuzizama propaganda manyaziha muzireke turiyeshaga meji emwe kaba mutega kaba muteso kaba muganda kaba umutoro wa mushara ntaragemishaga maya red so habwe nti tushemeye kwitana ku Rwanda haba kantu kati uburumuza kwantu garakana we are one family so nimba hameza ngo nyowe timu yanje bagenzi banje banywana banje abanyabuzare banje tuyino businge kandi turiya habwe bigenderura birungi ogwe yabari Said Murari kandi turiyaha Kafunjo niyo polling station yeye yakuteraho kandi abantu be bariyaha barede kandi nabandi of course abandi bakandetse nabo bariyaha akaruru karkam actually ombyafayo tinkarebera home police but people are very calm tarom police wena but people are very calm nkirebuka ngo abantu bakandetse bakozora umurimo gw'amani kubasa kubana begesa abantu babo kubana mbegesa abantu babo kurango babasa kuba abantu bo businge turiya har Kafunjo polling station ntwenda kubantu rabaraba ntugambaho na nabamwe abahagiza bariyaha ninga abantu abija kutera karuru batugambire akarura ka bo bakatebekanise bata kandi bo mbenda akarura kakatambure kata sebona kwasa oriota kandi amazina gawo nyendorebo mu TV otugambire kanzira rabani tuyakaruru kenshonga ka meya Seza Murari konga ikikuzo ncyangaranya abaregistra bo kutubuzabuza kuba turi umuntu namushoma agaraga mu ihayo mwe ushanga ibintu byacyangaranya kandi tukutera karuru kenshonga bo twenda bururu rwona benko tushanga duringa isinjiro tukurwana tukunangeshaga ma tutera karuru kedembe yacenye kumugeza kugamba no habagambira ngo enki ngo abo enki nakoresha shonga yitwantugeza kugamba nawe yikayagitereza ya registra okushoma amazina abariyo mu yerobuko yikayagitereza ninjana cyo cyarho nakoraho ninjana no muhura najoma amazina agamoya nagaguruka konga hati twakora ki twakiterezeje kintu ekinde cyane cyinko bendeza nanya abantu bakafunjo abanyarubanga wodi nko mu rukananye nimbendeza kutera karuru kenshonga kame ya Seza Murari kandi ko businge katari umukuru wandi atari umukuru wandi ite twineshagama kunu ya ninde batumwe no musirikare we ahitwa nturuga tshanga deployment tegereza tino musirikare kuza kutukuma ngo tira karuru kortari ibyo tubireba Buganda konka kunu yambara tibiri okay kare message yo khereza abantu abari atayari West TV aya batayari West TV nimbareba nimbakunda abukubone ya MP wanje nimhajira kunda nakuruko nintira karu tumusitayibwa abukuba wabiyara umukamo wayo akara umwana wanje atasinjire no bwa MP bwambara bakashaba wene kintu cyona kineje obaje kwaze ni mukunda no gumwini konga constituency zukushana mwene kintu kino mukono okay ogo mamuhura ogo natukuratara hamwe na itukutora turiyaha ahari Kafunjo polling station kandi waza kureba agent polling station inabasa kureba very calm so far waza kura omwiraka bariyo nubashoma amazina gabantu bo kubasa kubana babashoma mu yellow book kandi nabwanyuma baheza kushoma oshuma hansi ozo mu cage ninga ahibabasa kubana benkurozinga ahibara bembasimbira line akaruruzi udachika of course zionze gender because akurijera amateko gashime okugari bashime kubana batandika kutera karurusha mukaga okushoma amazina kwa kushime kubana kutandika shahina mpaka sha mukaga then kurugasha mukaga mpaka sha munana bakabana batera karuru barukurangira polling station owabasa kusinga konka umwe tukwebereka no shanga habamu delays konka eshahezi bachiriyo bashoma amazina kandi ahingambira eshaha yona ofutera karuru no kubana kutandika kandi ntujya kuba tubisiyaho byenyene biriyo mbigendo misho aha polling stations zitari zimwe na zimwe muri Mbarara na outside Mbarara great ankore kigezi burhamoho na hituri ntujya kuba tukisiyaho buri kimwe cyone kugendo misho omukaruraka aho turiyo nturonda city mayors ninga municipality mayors hamwe na district LC5 chairpersons district says zitari zimwe na zimwe hamwe na district councillors aba LC5 abo kubana bajekera abantu babo aha district kind of course tunemo ba city
division mayors ahi hatunkambara city in city south hamwe na city north aho naho nza kuba turonda aba mayors kandi ebyona nibiza kuba bikorwa erizoba umukaruru kerizoba ijukaho last week tukaturiyo mukaruru kaba MPs abarakwatere bendera MPs kandi aterizoba turiyo mbururobwe nko kunabagambira iyo kikoro cyo rakore otarga tayari West TV and Adolf Ayureka aho muri kafunjo kandi tururede kwereza buri kimwe cyone cyo kwenda kureba aha TV yawe ya Tayari West TV cyo rakore sigara ha Tayari West TV otakarugaho nitwe tukwinde Kafunjo. Yes. Enabena naje 14 not 14 but kafunjo ikandi 16 murari kwari kam kwatine mukobwoba kwatine ntayiciro 18 nacho polling station no yakobera ubusinje ninga batariho tushime kwa twine ibyo kwerinda wene cyo kujanga abantu bino businje ko polisi konka polisi terho ico ninjira abishuru kwataho mbaza kutebeka nse chintesho because but polling station ni kuba inivyo kwerinda you never know anything can happen. Yeah, sure. Kana abantu bareba aho byo kwerinda mazimano bahura bine ubusinje kandi nano kwesigo mjindesho bariyo baza gukora so as much as aro ubusinje nabyo kwerinda nibeta tayitu urikasese aineho umwe abesimbireho RC5 kandi umuri kasese mukuru Godwin uyu muri kasese namwe tabwambare ninga haro baba bwambare muhindo masereka tatwenzire garuka kuganira hona nawe atugambire uko ibintu byemerire ni twaheruka kureba polling stations batakatandikire register arakuza nyine bo kushomera nangwa na register kare Godwin ka tugaruke twete uganireho nitwe Well, I think ine technically okuyategana sound amwe na network tuja kugaruka kumbahereza akeri komisho kwara heze kutereza no kusotinga connection yon konka twamusima kandi ukurahurira sound no ruyombo rwariho urahurira ngo hari abantu bari mu background. I think okutera karurwa kuri kugena misho abantu bari mu migongo abatayi babo so ito turi hano kubahereza no kubayiseho buri kimwe cona ikiri kugena misho kandi aho baratandikire kubara turaza kuba tubyine butunu aho baraze kurangira uburu turakuba tubyine butunu rero ni tutwamara tubamanyise oku byagenda tare centers ijuka tare centers shamna nashimbuka mbasike hubuguru wanyuma yo kutera akaruhuko kantara akarumbyanga katana kashaha mukaga kandi baza kutera akarura katari ko muri ngo gumwe haro ba councillors haro ba LC5 chairpersons haro na ba mayors so wire katushabe nguto barabakwata bamwe kandi tukareba polling tally centers bazihikaho tucerereza konka inshoga yitwa atunga mukarura kerizo basofano kugira ngo bururu bwacererwa kutandika abantu bacererwa kuhika polling stations kandi no kucekinga amazina gabo on registers. Well, Godwin kwarabe yagarutse kuterera turaza kushwata umwete kugira ngo turizane ho nawe tumanye ibyemerere bita ibyakasese kandi network eragumwe muri mise
turaza kureka turuze aho abandi bari kugira ngo twongere kuganira nabo. Fama ari Kamukuzaha, Adolfu ari kwirukanga mu Rurembo rwa Mbarara mu biceka bitari bimwe na bimwe. Suzana ari no mu Kisana wari muri Mbarara. Hawe Job ari Liantonde mu biceka bya Mpumude za Kuchomwe naza kugitaranga yona rero yamara gumize murakayi. Ivan Nyesiga ari Kampala. Then twine na Justin Yakayisiki ari Toro. So bicoka byo natwineyo abantu bitu kandi abaraza ko baratwisaho twine na Olivia na sasa ari muri Bushenyi twazwari birinyirire ziri ningwa munonga ena nabandi abuturaza kumatura bayiseho tahi witu kandi adeni atire cyange cyacusoro nawe naija kubona tuseho ebirwe na Jimmy Emmanuel muri Kabare na Rubanda. Yes kandi wo muri Bwatari West na mnonga ariyo aheru amahanga gaheru mbenda kuma yicuru kufa nsi yabo na shom cyanga cyabo iwe chukuruza aha Tayari West social media platforms zona turi live noza kono tukwata kurunji mnonga. Well, tutakayo njiri yo muri twikirize nito tunywa twizi kace tumuri mukinga nabusha twamara tugarukena nabandi abo turaza kuba turabahereza kugira ngo mwongere kumenya kiri kugenda misho ombicwe kabitari bimwe na bimwe biri gutererwa mwaka ruru erizo. Reka twehindure mututi tugaruke utaruga Tayari West. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku mitwalo 8 gyokka. Kituufu ddala emitwalo 8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku mitwalo 13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi layisi wano gende wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3 nooti 8 9 nooti omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Kuyanazarwa Sara kawareba ngu Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo oburwaire oburi kwita bahita omushija gw'ensiri gukagumanirwa mu maramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka kihamyangu gukagurya omushija gw'ensiri bahita bamujanjabire Daniel yakira bahita Sara wakagumanira kwerarikirira kwinji omushaho akamugambira amubazi gwo kusireka omushija gw'ensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho oburyo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina amezi 6 amezi 7 amezi 8 hamwe na amezi 18. Mr. Vaxa nahwera kurinda obutakwatwa omushija gw'ensiri buri kutayayirirwaro Daniel na German menji buri doze ne hamani go kurinda obutakwatwa omushija gw'ensiri obwa hati Daniel ayina amagara marungi hamwe na mani okusima kuzaha mubazi gw'omushija gw'ensiri Sara akakora kusharaho kurungi okusiri kwa burijo hamwe no mubazi gw'omushija ibirinda abana baitu tayayirirwa riri kuri herizoba wenda kumanya biri kukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not 8 not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara. Omagara geseji arhembere eri kutuhindura tukabeche kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwanturonde ekintu kyo mutana habindi namunonga ekintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebirikuheza ombiri gukagarika busya gukagira mani wena ukasigara no kuraje. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful.
weekend egi aha Tayari West. Olwamukagoro a program eyabato otaferwa beji ku Gather Hills Nursery and Primary School omunkondo Kitagata Shemu. Today nashemerwa mnonga kujangu itwenka the hills nchiteka ho tumambo it is so important kutwara abana bitu kugira kibayega okurambura ne tujigroupingo mu co-curricular activities so ntubani tuta umunkora ekiministry kushaba tutahujiro mu class chonka tuyambeho nabana kuja bakamanye bindi bintu ebitali omu class kuli. Omuntu ati yakubuza nkonki woine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyonya murungi ekibinji bari kuba bino mungaro mumyanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani n'ubwoki ne korwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shiringi 10 zonka rero weno hurira wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okushubura tera noti mushanju noti emwe nshanju nishatu anani ishatu chenda nemwe ninga noti mushanju munani ishatu 10 ashatu na munana 16 otaguza marwa umuntu we nataka ikize myaka 18 y'obukuru nyono bushunanize bwa otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Omuziki hagundi omweshongo za handisho abachana bahanga mu ndongo nyine biha kandi nyine motoka ejini program Saba. Of course, come close, don't pause, just whine and cause commotion. Abachakaza tubashanga mu ndongo tudikita nabo za stage zo mulembe tuzemereho omuziki noguhirotokwe buri kwa katano shaha inaza chiroji na ndongo basi. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing cha 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 cha, Chomelo. Again cha 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 cha, Chomelo. Ono yekyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Otaferwa aha Tayari West. Oku programs rukuratana aha Tayari West.
Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Wari tawarukayo omukahumurukano ubutumwa bw'abashobozi kireza tukumayise ngo tukijya kuhereza ebiri kufa omwihanga na munongo mukaruru akarifuterwa erizoba a polling station zitari zimwe na zimwe kwetorora ihanga kandi itugumize muna no kuboreka ibiragendo mishu turi kureba ngo abamwe niho bacatandika abandi are still arriving abandi batandike kubara abandi bari umunyiriri abandi tubyine register. Ubu ni Ivan Nyesiga kandi ogo emirira nawe no mwabesimbire muri Kampala gweshweke cha Kampala mukuru Uhuru kweli kashabe Ivan kugira ngo amutwiseho ubu yamukwasize rero tubone gukomeza mwaho uramanya we abutaka kandi turi omuri Kisenyi 1 turi kugezaho kuretera ebiri kugenda umumeisho mu Karuru akebendera ya NRM abari kwenda kuterwa Karuru ba Lord Councillors abakazi abashayija kandi wahati twafuna umugisha okugamba hono mukuru omwabahango omu government omukuru soka we yanjirira abakuraba amanyago nechokora abandaba mpozi amanyaga ngenze Serwada Geoffrey ngandi assistant RCC wa Kampala tuze mukulonda kuno kubanga nze wanate wensibuka kino kyecharo kyange wenva mu Kisenyi 1 Blue Room Zone naye sofa wetuje tuyise yonna okulonda kutulaze tukugenda kutambulanga kulungi kubanga kuluno twaze tukwetegekedde ebyatugwako lulinga 17 twabiraba so this time we are ready we are ready security yonna tugirina era nkubiriza abantu mwenna tewabawalooza nti agenda kukola fujjo tugenda kukwata tetwagala kulonda kwa fujjo twagala okulondanga kwa mirembe era mbakubiriza tewali agenda kugaana kulonda okulonda basoma linnya ng'oyingira mu kaguwa nga bamala ng'ogenda candidate ku kifaananyi kya candidate gw'oyagala abana banga bagaba sente wano ku polling station nga bagala kugulirira akalulu obogera kochi era police tumazo gibriefinga agent oba omuwagizi wa candidate yenna bwagezaako n'afulumya sente
akalulu tebalonda ssente balonda muntu enkolayo yekulondesa kati bano bakandesi bwoba tewanoonya kalulu ne bakukuba olwaleero saagala weekwase bantu banaaba bakoze eki basazeewo ate neewuunya nnyo okugamba nti banzibye ng'akalulu kaki ka layini si bya buno mu ballot paper ka wano ensi yonna evaawo ng'ekkiriza ti akalulu kabadde bwe kati omukulu Uhuru wekitiibwa yogerako n'abakulu abakulu Tayari West TV Uhuru Tayari West TV mbalamusiza abali ku Tayari TV amanya gange Salimu Uhuru ze ssentebe wa NRM Kampala Central Division tuli wano ku Blue Room wano kifo wenzaliddwa actually ntambudde mu division mu parish zonna nga chairman wa NRM Kampala Division mvumira sekuvumira muntu yenna ayagala kubba akalulu tugenda kukosa mukono gw'ekyuma era tumaze kwasagana ne KMP RPC DPC ne OCs muntu yenna agezaako kubba akalulu ne balangira candidate wokuna nga yawangudde tusonyiwe tugenda kukwata tukusibe njaga akalulu kamazima na bwenkanya kyempuliddeko akamyufu wakayitako unopposed alhamdulillah amanyi ngolina manji wakikola otya si manyi ge bantu bano mamanyi ge abantu bano banzikirizaamu ne bangamba wayi kasajja gwagenda tetera agenda kwesimbako so nakyo mbebaza okulaba bantadde mu bwesige ate olwaleero birthday yange so bampadde ekirabo happy birthday yes so kati n'ekirala ojja kikola otya bano abeesimbyewo ku kamyufu ka NRM bona baagala obasapootinge gw'ojja kikola otya ffe kalulu kano ka munju muntu yenna anayitawo ajja kubeera nga ye flag bearer kubanga nze ndi chairman waabwe sijja kubeera nga nsosola bona baana sigenda kusosola bwe mbadde nga nzija wano ndabyeko abavubuka nga bakozesa ebiragala nga mayirungi nga bali eri beewaga mayirungi mu kisenyi mayirungi toligigobawo kankubuli amazima tukuze nga mayirungi weeri simbo njiwagira naye yetukuziza tusomeseza bano so sigenda kuvaayo bagambe abatunda mayirungi baveyo bamama baffe basigaleyo ze bawagira okubeerayo sina tabu yes akagambo kakasembayo akagambo kange akasembayo nvumirira drug abuse sibiri mayirungi eyo drug abuse okosa ebitamiiza no kubanga wadde nkuze wano njaga kulaba abaana baffe tuba liftinga tuba mindset change babeere responsible citizen tweyanziza nnyo ogu niwe omukulu Lord Mayor Kampala Division kandi amahure agutwafuna akarabaho akaruru ali unopposed kandi obwahati ebinani mpurro mu ngambaha nk'okutwatwemerire byaba nibikwata aha enchwa muyeye okushanga nashagika abantu abatari mu mwana bamwe bare Ivan Nyesiga kandi yagwesicwekecho abantu nkabo besimbiri wabo bona haho harungirira ahora mukwasizaho toralinda kujya tubona rebo gumaha enshonga ina urom cyange cokano kujanga harabakozesa ibiragaragara nashe bakwete tukoza bongo cinkureba ngo jine enshonga nayo yamani munonga abo kwa banda bamwe babasa gukora batari bo benyine konka kureka bari mbakosa amani gebe tukoza bongo konka ite ntutekateka ngo karura kakashime kwa karabanda barisoba takashime ko baharmu ebukwato ebirumu enkoni narishe bukwato bibene binde bitakwetegeswa actually ukoshime kuza polling station ekikuru chuwa kubwene chango nikendanga muntu ya maybe nesumu yawe konko tine chikwato chona icho ine kando ine kuborusoba hatariyo basinzi hatariyo abarukosa ebitukoza bongo polling stations. Okay. Well, turaza kulinda turebe ibirarujemu kandi ebiceke byinje isinko kubara karuru kwatandika kubara abantu abatera karuru kubara bari mu mugongo gwana nkogu nibangahe wabo ine mikutu ya WhatsApp hati groups batandika kuleta muceke kinankogu guyebembire uko gwitunga Tayari West tujya bakugamba bebembire muceke cyako karuna karuru turaza kuranga utenanga yebembire eshayo none bamuyikarira mu biceke bindi yes no kwanja kujangu umuntu ari kujunaniza bwa no kuhereza nari kudikire hari ngo wa Singapore polling station na bari registrar
bitu kugira ngo iyo warebe nyiriri zaba ndingwa na ziriya zaba ngufu otumwene cyahwire kandi na mpaka bashize declaration forms Hatare Center gwe turarebe ngo kwenyine akaruraka nankanwe akasinga bitaro umuntu ashemiye kurugayo akarangirira akaruru atari kujunanizwa akaruru so otija kurira nakari kugira ati kuno atoguye asinga ibuka kwate ngo mukatarika kufutera nibidomora uti cahwa no etakabajirwe tebanyama urindeho akaciko karakurirwa registrar abari we yaranga okumanyisa ensi kandi declaring abahereza declaration forms ezo ziyarangiriraho nanka kuno yasinga karuraka umushwekeje so turiyo ndugumza mu misho n'abanyamakuru bitu okutusiaho ebyembije no misho mbicho capital mwe na mwe umunyamakuru witu simana umesha yona nawe nakubana tuhereza garukuje no misho muri kazo yes ubwa hati nagira kandi bo ubutumwa butwatunga bo batandukana ba cancers umucyange cyabo shayona naza kubana tuhereza ebirukuje no misho bwena nabandi abaramu Justin Nyakisiki kuruga umfotopoto Toro region abandi abarimu kandi Arnite Godwin Bwambare umucyange cya Kasese tuine umurimbaraho mu Rurembo ayoreka Adolf Susan ari no mukisa hamwe na kandi principal farmer Elizobe FK yaje kwasa hansi Elizobe na hinga polling station kamaze natukasagana kandi otebrena Ivan Nyesiga okuruga umurembo ora Kampala okusiyaho ebiri aha polling station emyanya yo kutera mu burutwenda kandi osibe no yokwasa otihine chindama enchuru kugendo misho yeshukuru wawaheza kutera karuru baheza kubara berakora teho utakaza kurwana no kuza Hatare Center kandi utashime kubanoza ino Hatare Center naho hari abantu aba designated kuzayo tuburi omwe wena so aroba inamba yaba agents abashimiye kuzayo kandi nanoye simbireho utireho n'abanyamakuru nangwa n'aba registrars abandi becho ine gukora rero kangwa guma Hatayari West kugira ngo buri kimwe cyona tukwinira hatutejereje kurunja mnonga so Elizoba tuza kuba twenda kubatwaraho kace umurimbarara ugundi murundi of course nimwe tushitami kandi tichere na tuguma haturi kuboreke byahare mwabambarara tukaba nagenjura twahekaho ahamwanya gwa Kibaya ya kabiri muri Nyakayojo aho road mayor Kacebeze yaterera karuru kandi wowe bahereze kukatera aho polling station nangwa no kabara bakabazire polling station emwe jaho ikanda n'abamanya kubonyo mchanga cyawe bagakusingira no Kacebeze yasinga aho yabari twatuye na tubibanze tubibayiseho murebe uko byagenda rero tubone tweyongereye no mushisha murungi tayine shonga n'abantu bone buri omwe namukwata nko kwari buri omwe namukwata nko kwari
takushorora konkani kachebezi itara no mushija murungi mazima namuhakarura habwo kumukunda nkanya. Amazina ni Begumya Ubardo Kachebezi Robert Mugabi ninye na nomere tingirizi narye Chadondo ekina charetire nashembizi narye Kachebezi no muntu wabantu no muntu orukwika Anton Kachebezi okuza ahabwa road mayor akashanga amataka ga government amingi gatine byapa kandi yagahereza ibyapa yagarinda ubutibwa kandi nayakira buri muntu wena omurengo rwe. Ekindi Kachebezi takumanya Mworo takumanya Mugiga takumanya Munaku konkabona nabata omurengo rwabo mwena ono nahera Kachebezi akaruru kandi ndukongera ngo nabantu mwena mumwikirizemo naza kutukorera byone bisigire ahabwa kwa na Roma tubaragikorira izoba rumwe ninye Begumya Ubardo. Nyebintu kebi nimba ntine kinkubasa kugamba bwo kuba tumurundo gwo kubanza tugwa kabiri kandi tugwa kashatu tindi kubasa kugira ngo namani ganje nyoti nyene mani kureke kindu kusimbira mukama no kugira ngo mukama nuwatura nankorera ibintu ebi kandi nuwentura ndukwicerezamu kumanya ngo byona ebimbaho nuwe abasa kubinkorera. Nyenda kusima abantu banje becweka cyanje na munonga aba seri yanje eje yakibaye ya kabiri abataka banje banywano banje mwebare rukundo eyimwanyoreka mwebare obagize obumwayoreka aha ekindi kubaraganisa ninyija kubakunda nko kumwankunda kandi ninyija kubakunda nko kumwankunda nindaganisa okugumizamu nyine rukundo eyintwire nyinira abantu banje bambarira city ahabwo kube ikintu cyoreka ngo abantu abatimbateganise timbagangize nico rukurebera abantu nibehayo okugira ngo bagarice bakutorane bagarice bakongere bagarice bakutorane kandi ninyenda kubahamiza ngo obusinguzi kurigirira okundu kureba akana handi bariyo bangambira ngo twasingire barangirire ahamu so ninyenda kubamanisa ngwamherwe byo byona bihuire ebyo byona byaba bihuire nyenda kubamanisa ngo nutuzagumzamu kwatanisa tuzagumzamu kundana kandi nzagumzamuna no kubakorera tinda abakunde konka ntabakorire ninyija kubakunda ninyija kubakorera kurigirira ahabwa rukundo nkeji eyimunyoreka mukama bampero mugisha kandi mukama mwene wakagaruza obu msinjiro mchanga checharo atiristo urengo mwenu nkahandi njana ho bakusinjira konkera maguri abakabura bakuzenye manje bayisangwa cyaro abantu tubakwesiga konka ibintu bibyaje no misho hari kibaya kandi bona ngwa ico n'ekintu cy'urundo basa kwato bwire kugira ngo hatinshaha mukaga nedashikatano ibyo nzo muri shamshanju akaruru bashanka bari no bakahendera. Well turabendeza je mwena abari mu karuru kandi ugwitu no kubayiseho buri kimwe kiri kugenda misho omukaruru kerizoba okurebeka ngo byona twabuboreka butunu okwa karuru karaterwe okwa karuru karabarwe kandi twenda ngo sha ati tubatwareho umbicweka ibibatandike kubara karuru murebe na process yo kubara karuru ko iri kugenda misho umyanya itariye mwe nemwe tubereka ko bari kubara ku rugaryo kuzaryo umwandi 2 5 konka tentamya ngo rizoba kandi ba registrars begira ahabenyima na mnonga bagira karura ke 217 ukurebeka ngo karuraka mazima kagenda je umbusinje ekizubutsharga aha registrars kureka abantu berebere amazima no buringana so gokto twagambire ni uwo ryo muceka cawo kareba umunyamakuru wita atariyo koka karuru kari kindi kiri kugenda misho kitumanyise kugira ngo abantu benjere kumanya kiri kugenda misho tumanyi iwa karuru wakaterera ngahe mbere ryeta kandi ibintu byemerere bita kugira ngo utwase nitwe kumanya sense nyewendi aha kamukuzi twatera karuru kongembera eyemerireti kandi ntutekateka ngo kinjisa kugenda omisho omwami unashika buyo bunakubuza ndi ubaye mbatera kabanyishenjero hati
tango doito nacho kumuhurikiza shayona so eshayona tukarebere yari baba kushuma tare center bura tukaba surprise twamshango muri mbara so eshayona baba ka hatare centers sakumanya omwami ai Dr. Tango Doi ahara abari kandi atare center yarabarho okurebeka ngo bururu babara kurunzi munonga. Well, turaza kubirinda turebe tumanye umukuru Tango Doi we yakarurizo bari kuzavinga physically akankahe rero nabyo tubyetegereze aho umukiri ko misho kuko turengera kwamanyisa mbera egume ecuri yire nko kweri atabaho buvuyo haciri ubwarebe kire mu karuro ko tutire amabega reka bubobwo atereka tutera karuro kihorere because ubu no burubuki RC5 meya umugongo yitaye kansara eshonge mwe a polling station zikenerga abantu batari mu register kandi hati murachimanya yawe today you know because ti no bonjire muti no urachimanga utori mu register why are you coming tapia tukwenda kandi ngo mwana thank you for coming go so wabeno mangu register torum utakayeteganisa narishushanga ngo nokusiba hari yano yeregarana abivyo kwerinda kandi ushange bakuciruza abo aido and disorderness bakutware baze kubika rero akaruruka aho mbare benshonga zawe kandi twarga polling station enshonge ndije yabiri ryo muhanda tempering okutwara tampering with the declaration forms manyangu ukiri kwenda kumanya aba babene bagira ngo ihayo bururu kaga na bushatu then nyuma yayongera hibiri bwaba bibiri kaga na bushatu cyaro provision agice chipapura okuhandikaho in words 63 I think they should be able kashati we how do you add the 200 ninjira next time baza technology baza kora declaration forms nango kabeni nyende bitubu kabire biri online mwahiza kubara kawuru aha polling station baby make a poto feed in information bigende straight hatari okugenda mu system yes bigende straight on system kareba bereba Kampala isinjiro kareba liliya nduteraho yayikarakaza atkunda bena kwato musente zanyega bateraho projector habwaci mutari kwenda kutamu bururu tukabwitera haburiyo mwe narareba imana kuhandika harupapara ato inaka computer kawe ninke simu yanje hanuya none ngabe ni wafeedinga mu eco kureba kandi hati tuine projector inaba onkaye ni wano kugira ngo obviously no bareka abagwa bakujunanizwa ahanshongezo bazi kwasaganya konka tukabire ntushaba next time bebe online ubeno basa kusaba register abena basa kugira ka poto shana kugira ngo byare mwe tubakatunjire smartphone network konka obyage biru smartphone network encourage kabene Yoruba register amara kubaro burura polling station ejo poto a feeding them exact information atere bishani nangano yarho and bitari byo kuza ku transporting papa mpaka hatari center manyogo yacererwa ugu bamutangira umuhanda bamubuzaho by the virtue that technology is growing kare turenda kugumiza muno kuboreka buri kimukoka next time considering kutamuka technology akaruba akatera bamara kubara hano yabati electronically koreke mu system ya register kuriya yokucina abaharuga yo bunobo ukuko haruga yo bunobo kugira ngo nabo baza kwija ubushange atakabaho pressure yo kugira ngo gwarahe yaba yo muhanda ati yabasakikayo ninge mpapara zaterwe nje atabana nkeje abashigeze ko bakora iwaba oyino bururu bwe bwa polling station emwe bakaba kwa umusirikare ko umusirikare bakwihuta kambonagaho atajuje uniform ya Uganda police hata chiko muhanda abandi we yakucikaro basho yuroma ngo yiri security kumbe kadenge kwineteri yawe ne ya minister eteri ya Uganda police ezene shogeze meze kubaho nagwa obururu kashi ambyage mwe kandi bagirangu kuba kwikayo bashendekereza n'abantu wabore register why kwikatare to tukamaje nzasho tukoro no kushendekereza kuba kineshonge yabireho uri akaza kushesha kuyaheze ya swapping results ya zirenzo y'urugo yagenda neze nabura abantu bakushendekereza mpaka karuru kabo bakari katurebe job mnywani witu job namanya ari district ya Rubanda Rubanda kukuna nagambire akaruru ka RC5 engineer Julius Buzare abona kuru Steven Kasyaba mshekecho twatwenzere kumanya job yaba yeterize kugira ngo
tumanyise ibintu biri kutambara bita muri rubanda kandi kemerere kata umashaza abiri gombi rubanda tayine nanka tayine meya job namanya kati kwete muri rubanda kugira ngo konke inyuma ye ninde bayorunyirire so nchuma yesa nguru yare akaruka kugendaje job apuri kankwete kugira ngo tumanyise ibiri kufa muri rubanda kora wuri kutulira nitwe tukulire rero turebe Royal West Television kubasa kushangana utambura nitwe hayizo barungi nkeri eriyo rwakana aho ihanga ryona abahagizi b'ekibina echa National Resistance Movement bariyone batera akaruru ko kuronda orabe chairperson LC5 ninga shora kwate entebe ya chairman wentebe ya katano na nabanda bebembezi bebyanga kugira ngo babakwatire ebendera kugira ngo baza kuza omukaruru akabona babase kuba nabo bariyo nibajwekera kurungi ekibineki ahindi kugambire ebi inyemerire omu district eya Rubanda kandi ndi a polling station erikumanyanga bushure polling station egineshangwa omuri Hamurwa sub county kandi omurebi wito mukundwa ninyenda kumanyisangu aha polling station eje iturho eya bushure okutera karuru okwaba chairperson LC5 ko kwahwire hati ekiriye nkiza kukurataho no kutera karuru kaba councillors ninyana nkumanyise iwe ori muno reba Royal West Television ingu eshaha nkeji abantu babiri nibo besimbire ahabwa chairperson bwentebe ya katano ahabwa district eje ya Rubanda aha rubaju orwa National Resistance Movement owo kubanza ni bamweta Stephen Kasyaba kandi ogo ni watwire ari mukuru wentebe ya katano ahabwa district eje kandi ndijo mwesimbireho niwe ori kumanywa nka karuru akabirekarho esande hwire obo babire ni baronda abarakwate ebendera yo kuba abanyishengero omucanga omubyanga bitari mwe na bimwe omuyihanga yes erizo babantu tibabasa kwejumbira mu karuraka kandi bamwe abuto abantu gamba nabo batworekangu baba nibendangu atlist habanze hagire nko kubabona kasente abamwe batworekangu bundi tibakatira karuru katari mu sente nico cyatuma batabasa kuraka kwejumbiramo kandi abandi batworekangu bine emirimo yabe yubaceramo so okutera karuru kugira ngo bacere aha polling stations bari kuza kutera karuru eco batari kukibasa so niye nanko manyisengu polling station eji eyituruho yenyini ezeshaha waza kuranza enyuma yanje noreba abantu bamwe bashutami abandi babirugaho bayetahira abo kuba karura kamana kuba babinemu interest kaba karya karuru aka chairman wentebe ya katano so obo bururo bwa councillors bwasigarayo tibabufireho munonga tibari kwenda kubufaho munonga mbwene ekiryaho so ntwenda kugumiza of course turi kuganiraho na bamwe murebi wito mukundwa turi ahantu tugambaho n'abantu bitu kandi ntwenda nabo batworeke habwaci baryaha kandi rizoba bija kutera akaruraka entebe ya katano kino mugashogwa mane habwo kuba akaruraka nikija omuntu ori kukwata flag age naje kuba nayesimba n'abandi bantu abari omubibine bindi nangwa bundi nabarije nka independent kugira ngo kibabase kugira ngo bundi babase kureba okubatorana orayibembere district age ya Rubanda abantu babiri aborekire ecyetengo cyo kwesimba omukaruraka nibo bonka babasize kuzo mu race so ekirujya ncebuzibwa erizoba abantu binge cyo barimo bebuza no kumanya ahagati ya engineer Julius Buzari hamwe na Stephen Kasyaba otwire uri chairman wentebeji no horare yakwata ya kubasa
kukwata flag ya National Resistance Movement kugira ngo abase kujwekera abantu aba. Definitely itwe nka Tayari West Television turi buri hamwe hona kugira ngo tubase kwisyaho ebintebe okubiri kuza kutwazibwa nangwa tukugambire nana obundi ebintu byo no kubiri ninyana kumanyisa ngo twaza omumbera ya security twaza kureba polling stations wa comparingana no bururu obwabire hesande hwire erizo bataza mu security presence mpango maybe abo kugira ngo ntabasa kuba hatari mu tension yamani nke yabire ryo mu karuru akaba MPs habo kuba twaraba polling stations zirengiri 10 tutakakira polling station age koka tutakarebereho abasirikare tutakarebera amahe ngo kucyabire nikirebeka umubururo buhwire so cyo ncukoreka ngo ubururu bwerizoba abantu babasa kubutera umubusinge batinde kwemurgunya kwena batinde kwerarikirira kwena kandi ekindi oyireho nko kutwabire ntureba esande hwire akaruru kerizoba waja kureba noreba tari mu muhimbo gw'amani munonga nko kabire kari akesande hwire esande hwire ziri kuza kubashaha inazo mukasheshe ukaba no ushanga omubusenta abantu bona bari omusakos ushanga abantu bari yo kuno bagezaho kweto mu kishwani cyakaruru konka keri izoba zahikana sha mukaga zihangwe polling stations zimwe abantu batakashyikireho nobu abari kwatwaho omukuteza ibyo bururu baba bashyikira amyanyeji koka twashanga ngo abantu ababashemereye kutera karuraka baba batakashyikireho kugira ngo base kutera karuraka definitely district ya Rubanda echafayo cyayo no kugira ngo ekatandika omwaka gwe2016 kandi ekaberi part of the greater Kabale districts ekaberi omukabale ekaberi bakandi bagishara ha district ya Kabale aho babase kushara ho district ya Rubanda hamwe na district ya Rukiga district ya Rubanda kwihanetandika ya kasya bachairman bentebe ya 5 owabandize bakandi bamweta Jogo Kenneth Biryabarema niwe yabire chairman wo kubanza wa district age kandi kuyarugireho hazaho ogu turi kugamba heri izoba uri kumanyanka Steven Kasyaba so ntebuzibwa urarjaha urakwata fraga noha kandi kwararjaha naija kugumizamu abase kusinga karuru akarayijo mbiro byo misho so ntagumizamu itwe tukohereza buri kimwe cyona kugira ngo base kumanya karura ko karatambure kandi of course amakanda twagateka ha mu district ya Rubanda nangwa ne byange binde bya kijezi nabyo ntagumanta kugambire bikurgayo iwe kikuru no kureba ngo wagumana oleba Tayari West Television indi job namanya apuli aha mu district ya Rubanda. Rubanda bwo kubyemerire ko keshoga waduhure yakasente iteganisiye mu abanda mwe babiri expectant mba ijo abantu na think about generalizing anti chigezi generally ikunkaina abantu bachayinda kasete mwe ni wajire yo karya bo barira you see ekintu kiri ngo bari kuteka ngo tihine cyo rabakorere so ngo Olivier twakaruru kenshi kabusha ni uri kuzayo kurya utine cyo renda kutuyetera ngo ntunguka ngo nitwe tukiganyirwe mwe niwe bahe bari yo bahati tukatebu cyari kare then niwoze yorye birasigara ko kasheje ngojo mwake simbo forest 5 kabari ego kore abari kutaho slogan iti tutungure cyaro citu manya tugumize mene ntunguka uriye katawateranye muri muntu menanyeze yongeho nanyize yo niye nkabandi ko kandi basimba mnonga aboka ejoti yaba ishonunje munonga yakasente ngo abantu bariyanga kugira ngo barinde sente ngano yebuza kakasente kuba kari nibenda zinga ubuhereza batunga buha umuntu noza kumuheji ibiri konka owanyu tumureba yo kashomero ka acid school tumureba yo ngumanye by'ubwegese hino kuba bitebekanisa bashomesa tari muri ba ambulance abanasa bashaho ngo bamutabine umarwa roganya wishibiri konka samwe nyine yango futwagambera ngo abantu bari mbareba ishaheji kandi ntubasima mnonga umwami ataho yatsinjiro butumwa ngo yo natureba kurunji Tayari ngwe yatera karakaru
ariyo we yashitami ategerize ebirarye omukarona n'omwami ahurra John kurga Bishop Stewart okwe John side zakakoba ariyo nareba kurungi mnonga najati mwebare mnongo buhereza kandi turiho turi burindara kandi nitwe tubaraganisa okugumiza tubahereza obuhereza burungi ahabo kubite turiho kubabera amisho ahi mutari kureba kandi okuyintu abasya ibiri kugera omisho omukaruraka hariho ikindi kwenda kumanya ubundi Olivier kacyitegereza akakutwatire last Thursday yes uwitoko kahise imbere omushija ntebe ya MP Chinchizi County West so this man n'umusha mukuru yesa karuga kija kamusinga izoberyo ko kakabaho like scaffold byo kwirinda kugira ngo tori kuzumutare center because ntimango no gukora yakavuyo tukuzayo ninza yo konko kumushija nabona umupolisi he's a retired assistant inspector general of police so kuyahumwire kusavinga yagira ta ekanje cyaro abantu mbajurikire so inspector general of police AIGP yaba assistant kunka ari kurubana na koporo nana UPDF omukurona batyo akatambikije akamukwata omusirikare omwe akaruzinga nanka patience yagata atu waturusa yihayo yamurabya muruhi kaka violent uri kurwara biri mu uremu do you know me omwe ati ninkumanya ati kunka tukwenda kavuya ati nayibuza ejo kikaguma kibuzu cy'abantu ati umusirikare wabutosha ntukwatota former assistant inspector general atukamurabya muruhi ekigambo ni former wabiri ari so right now wa police na yabari aha mwanya ogwe kandi ukarga umumbera nabayi n'urunana babo kugira ngo akugarure umumbera mugende mugumiza buna no bisinjo mukarure cyo buriyo call form still no wakuba ore IGP wakore kinteshi tashikire no boshemeye kuba kandi niwe no unba kugaruza umurayini ukakora icyo murimo gukora because here toriyo no gukora icyo shemeye gukora tori in your office uriya polling station ndetse kandi uriyo ni uriyo no letaho akavuyo so nyo ni ntegateka nje bacikireka no police kugaraka akamugarazo mu buteka akamja ati yes you former AIGP but if you're doing the wrong thing then we have to put you back in line no ndewa ngo hakabaho nga form of disrespect because yes mbashati kare ikindi gukora de mwatekateka ngo ndasa kuleta kavuyo aka training kara kuna training ngwe ko musirikare kandi ugiremo tikakurikiremo kuko no leta kavuyo hamwe kiringo kwa junior officer aha uriyo no ninira ngo mutaro kwa mwanya ukareba hakatambika umugezi I think akabari waziti kirumira wabena na commanding abanyamahura ati mutahemu abantu ati nimushango cyo kugubari kuhurira ubu batakwe na muhurize then suddenly yajati mureke kuntanga I only want to talk to umusirikare ubundi kwinganisa nawe ranka ninguri kunkiza ranka ati ukubuza uri ranka ki njanga bari bonaganira nabo abonasa kutebanza bitegate ati kuko junior uri kuntanga why not because they in the office konka no kugira ngo ntwenda hatsabe ngo bwo buvuyo butagaruka kurebeka kandi akarura kerizoba hakiri kabe smooth okugira ngo kibina China re mukitongera kutagataguka abo kuba binji twareba ngo erizo abana bayanga kuja kutera karuru bakaraha bako bakatamwa abamwe bajanga barebye buriya kandi biri kumna mshanje twakwenda ningano shanga batari mu register twajanga batari mu register batakashika point because kare kakarujya karuko kubanza kakareta abantu binji n'abatari mu register asikije n'abayefudisi n'abandi karabana b'amashomero babateye ko muzara inizi kutera karuru kandi kinto cyabishiri
umubuhenda biragiro konka ishayira nturara twafuna kandi feed gurugisinjoro nayo kumanye byo mbigenda omisho nango kutera karuru kaba mayors hamwe na councillors nangwa na nebyange bindi isinjiro hariho esimbira hari Aaron so ntuza kuba Aaron arabiriho enkari no positive hariyo ba councillors so isinjiro I think hariyo primary za RC5 chairman hariyo ba councillors ishayo ni tuza kuba kusiyaho byona konka so far so good tukarebere ntufuna complaints zo kujangu abanyamahurire bitu tubabikiriza polling stations ebitwire ntutera enduru narishi ntufiga na mnonga bebyo kwerinda nangwa nabebembezi okwatanisa n'abanyamakuru babari ahamyanya yo kuteramo akarura okuba umunyamakuru nabayine umurimo gwo kusiya abantu ebyo mbigeno misho kandi ebyo kwerinda ukarebeka ngo wakora umurimo gwawe so far so good tureba abanyamakuru bitu ntibatambura kurunja mnonga okugezaho kutusiya ebiri kugenda misho aha polling stations zitari zimwe na zimwe kandi yituratunga amakuru agandi agayawukanaho n'ikigambo so far so good inaguturya ahagabahisyaho okugira mu nyere kubyitegereza ko kati adacika 15 muri shamushanjuri ari twahurire ngo kwabaye kineki turaza kugumizamo tubahiseho no kubari kubarugururu bw'abantu tuboreke mu cekechi barukabara bata na nindisho myanya turaza kuba turi kureba shaha zumisha katugaruke tubahumuze mu gace tugotomerera twize rero twamara tubone kubongerayo no kubahereza byinji ebitu cyabinire omisho otarwa tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohure matwenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu kituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. Now that we are getting older, who is taking the house and who is taking the car? I'll take the house. I would take the house too. But why? It's still strong. But do you know why? It was built with Hima Cement. Hima Cement, your trusted cement brand of choice. Built to last, built for life. To make sure you're getting original Hima Cement, always check that the bag is sealed and untampered with. A net weight of 50 kilograms. The UNBS Q mark and digital stamp, the QR code and batch number. And make sure the cement is smooth and free of lumps or foreign particles. Be original. Buy Hima Cement. Hima Cement, part of you from the start. Yegurra Zuk TV decoder na satellite dish erizoba aha kabei kache emitwaro 8 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nunji nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 35 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. kare tabaruka yoko umutima bw'abashubuzi katubagarure umuri gafunjo aho mwamisezi murari ari kutera karuru abantu batandika kusimbenyiriri kandi no kubara twena tubahiseho kiriyare bahereze kuba ari kubara rero turebe ko ibintu biratambura impora twariyo kafunjo turebe
eto akayija ya kwatamo tutakamanyira urunyiriri y'abagwara rugufu ninga y'abarwa rutire kona n'abatari mu register ejonga ninkurezo ukushanga ngo abantu abamwe akanyirira kuseze yayebembireho narakarikachi aharubaju hari ekipande oba naco cyashigece nda wa kamera naza kongera seze wakusingira umuka kabita kubonera ko kandi njira umnyamakuru witu naza kongera kutuhereza je cishane cyo kugenda mbisho hakaba aha mwanya ubwo akavunje kureba abahurikiza bwanyuma yo kubagambira ngo nabo bagume batusindikire eyibari byemerere bita umwe yatuterera shwani muri kabere muri sinjiro kwe igomboro yabe kama zinjo ubutuma bwe nko kuyabutuhereza we nagira ngo muri Kabuyanda sub county isinjiro west omukabirizi abantu bayanga kwija ogwe no mutezo wakarutumya wakuru bitu mutaka tukwata abantu bayanga kwija ngabo kwa bakakwamani ba polling assistants bashitami bategeriza abantu izo nishaha mushanje n'endacika 15 naco cerabaho ushanga registers bashitamaho barinzira bo kubara bine registers za bashitame ati babine register register ashibashomeba erihizina eriho n'inamba yesimu bakuterere kokiza kutera koka mwongere kuza aha social media platforms zitu tutunje nangwa kumanisuga ecyange cyuwaterera mwakaruru imbere abirieta umwanya ugora umuguru guta nito abanyamakuru bitu nbaza kubana babashanga hona ahimurabe muri okugezaho kushujuma enshongeja bo kuba itwenda twereze facts na namnonga icyo kugenda umisho mukaro so za tayari west our social media platforms zona tayari west Facebook Instagram na X debe byombi geno misho tusindijeho butumwa utinyowendi Olivia kurga kabategeki wodi village konkitwe oburu bwagenda butana buti kandi nicyo tutunge feedback tumanye ngo mazima ohireho ibitutari kwenda no kutuhereza za provisional results ihataho
yawe turi kwenda tushome bitari byo tuzakurinda tugambire mbere ko yemirire aha polling station yo ruho yo tukuno mushana gw'abakari n'injura yagwa tumanye imwe muri mutamwakera polling station ninga na hati register zabra ninga bamwe abatezi bakaruru nkaba bakabyanda abatwahurira nabo shanga nabo tubakashira polling maybe bacererwa network kera tebekane turazagaruka yuko afunjo kugira ngo tuongere kumanya bari kubara bata kandi ibintu biri kutambura bita mushikecho nakaruru kari kugenda kata konka kwera gume yanjire turaza kurugayo tuzombide bicweka no kongera kumanyisa abantu ekiri kugenda misho twaza kugaruka twumure mukinga nabusha twongere kunyweza mu technology yitu kugira ngo network ebure kwe kwata tubahisyeho ukubara karuru mu bicweka bitari bimwe na bimwe tweyongereye utarugaho kare katubagarureho kafunjo turebe ukubiri kutambura network bunde kaba yatebekanamu andi hagumireyo Adolf Ayoreka umushacu witu w'amakuru kandi kafunjo kutwa twabagambira honeho one of the main contestants abesimbira ntebe yo bwa meya muri rembo rwa Mbara says murari ari kuterera karuru hacaro aho turebe ko bintu biri kutambura Adolf kurabe uri kubasa kutwurira katugambe honiwe utworeke ekiri kugenda misho
TV kandi of course turi aha Kafunjo polling station ninga Kafunjo primary school noho bari batero bururu aha aba mayor hamwe na city division mayor hamwe na ba councillors bari batero bururu konkesha heji obururu bw'abasakwano babaterire kandi waza kureba results zargayo twine sezi murari abanakora bururu 22 aha polling station age kandi yabasakubana sinjeraho Kachebezi hayo bururu abirna mukaga hamwe na Habert Kamugisha yabana yaho bururu bushatu kandi abandi abayese imbere nabo babasa kubatuba kwihayo karuru kona hariho no bundo bururu bw'aba mayors aba city division aho hayese imbere ho haesimbereho Chabwisho Brazil hamwe na Benon Mugabi Benon ni Mugume kandi obwe nabwe bwahereze kuterwa tutegereze results kubana bazugambira haro no bundo bururo bw'aba councillors hamwe na ba city division councillors abo kubana bakicira ishengero yabo aha city division kandi abana bo bururo bw'abaheze so division polling station age oburu okutero bururo kwaho akonka iwe boss nyendo tugambire or agent way akaruru mwakora mutakura kali echekecho network yaguma ekwasiremu ikonka twatwatunjire basic information says murali kuyasinga polling station yari kutereraho by far kandi ico nico twatura expecting of course katurinde twashima kumsinjiro wabo yes katurinde bindi bicoye katurebe kandi nakuri akacebeza hiye abari twari nawe yasinga naye kati sore kabalitane tuza kubarindira atare center konkaho Habert Kamugisha nawe ngiyeho urubushatu abandi bashendechereza anyway naba agent babataru twara turangirire ngo nuwe yasingo muri mbara icyo cykunza kutegereza registrar hatare center bamara kurunda robururu bwo no burabene burgo mu rembo rwambara kandi bakabaza kubamba twara hatare center district ita stakarebiro district ne yantungamo twine update ukuruga umunyamakuru witu Samuel Ahumuza omere ntungamo turebe yo embere ryeta byemerere bita Sam Muchunguzi chairman na nabamwesimbireho eri na nabandi turebe bo akaroka rifiterwa kata turebeho ibindi ntungamo rero tubone twiyongereyo echo kubanza nimbanza kusima government kugira ngo arho democracy
abantu babasa kuza umugongo gwa batahi babo wenu ka district chairperson wantungamo nimbanza kwebaza abantu nga cyaro cyanjye cyakabahandise aho kuzava kureba ngo ninyenyenka ubashasire mukuru kurabaho aha ataruho ndizo mwebembeza cyo kimanyisa ngo bwe no tuze burungi na nabantu kandi cyakabiri no kumanyisa ibitukora kimanyisa ngo abantu banyine muko bisi kurebeka ngo ikibazo kwagarisa kuba kubandabiremo no kugira ngo twasongere turuka wagere ntasi mpaka kandi tungamo yitu yabonera yagaruka yargama kavuyo akabeka cyo mu gitunga kare ibyo nibiya ntungamo niko biri kugenda mesho kandi abantu bari kujya kuza polling station emwe Kakaza kumechara gatare centers. Amakuru agahamheru garga hatare center registrar kugira I declare Samu wenyine the winner. na nobu nawe simbira ntunga mukanisa So bwe nagamba Samu wenyine ndangwata kuyi ubwoba nagamba sibye David toine kwano habisa abantu turenda kubatwara buri hamwe turenda kubatwara Semba buri hatiya okugira ngo murebe Semba buri nimwe rw'emiyaga county iri kushangwa na izindi counties harimo nka Mahogora North South na nebiceke ebyo nga Semba buri district Akaruru Ukariyoni kata kukemerere kata tukareba kabanyishenjero ko kakazamo munyo umunyamakuru witu yabanza yazarwaju aja tabishemwe aro nebide kakazamo no kuhinda guturwa ukwata declaration form ukariwe turure hano kubahindura ngo kwenye nakakacuma kahandika kari ya polling station ukareba mukage iri kwihinduka munana kacumu akahandika kandi bakwika hatari center kongo muriyebereka turebe kandi impindahinduka zakubazazamo reka turebe na naka nako yaba na Euro C5 nakukaza mu urwari katubirebe byaffe Sembabule banne Sembabule mwebereremu tusobole okukulakulanya Sembabule yaffe nga tuli omuntu omu mwebale nnyo mwebalire ddala Sembabule na mundu na chiboko sa harwa wanjizire nareba byo kwerinda manyi ntekateke ngo niyo bakumire ninyo bakumire ndetse kwemereza umukono Sembabule shana nyomanya abanyamakuru bito babayo mu field bagira ngo byange mwe hahatari yo basirikare baza kushanga ababona barakwata abatwara Sembabule deployment ikintu cyase cyurute bashitwara paso no Sembabule ona shekirenge shuti ine kibashira udinjire nkaho ine nk'ikiri korerwa haho po bagira ngo mucingirize konka ngo kusamu nyine yagamba kureba byo kwerinda tukumanyisa ngo hari hakabi nsema ngo bizire kuri no mdezo w'Akaruru Sembabule yo nakabi ye detecting something konka sakwantu jeno misho no kumajisuba batugire ngo akari akabaye kwaze jeno rwashande ngo niwe biri ari kudomera mahiri kaka hati nakwa kari mushi akaba meya na ba LC5 na councilors deployment yona yabiri mbyange twahurira ngo robsinje bona bagashuka se anyway just nentekateka yitkonka yabe byo kwerinda hati bateka mu amani ukugira ngo akavuya kabiri ho Sembabule kandi tutakagaraka kureba
nikeyongera ubwire bwa hati konka abantu icyo cenderwa mutakatina akavuya kabire huburi cyari habegwire ngo no mungaro abantu sabu ko umuntu nakwate nkone bacumuza nojite ati njyo muri se ati nanyizere kutera karuru kazombyanje konka itwentu jirangu chukuru no kureba ngo abantu baguma no businje akaruru katerwa kurunje munonga kandi n'abantu bayesiga ngo akarura katerwa n'uburinganiza wanyuma declaration forms zatwabo kurunje hatari ukhindura digits mpaka hatari sento inho turabe kandi naho nsimba makanda munonga abo kuba banje hano basigire kugira ngo hija haroma 50 ayengeraho umushanju baba bitano umushanju konka umcyange cya sembabure nuko byemerire byo abe byo kwerinda bari burindara ukurebeka ngo tabaho kavuyo kayenze ngo tutungeho update ubwo mu district nkarwampara aba batine register hoima Kakumiro abatire ba register abo ba registra not register register bajine ngo ba registra babo bari mu chikomi abwo kuyiba karuru ako kubaza ntambwe point of correction tabari bire karuru they tampered they tampered niko kwiba karuru niko kwindwa ndebe njeno jote nabateka tekwa kukato kajuro tubakakiba ukotari polisi kayakora conclusion ati tubinaha ati kugira ngo tube tubarinzire yes tumariro kucondoza konka mini kwayo abo bahindura karuru kabo batabakora hakabi so tuba uriye mano mpindura karuru kugereza evidence so abandamwe babura kubakora physical they will act kemyanya yaho imokwe ai ngo kwata mu traditional na kutamburira umwana uze kwimukamisho garyanko ngo kano oyo bakaro nuko makanje konko muryecho itenshabangu hatakabaho traditional actions physical actions ntwenda karuru ko bisinje kandi kugira ngo ba register bakora mu rumo gwabo umtezo wakaruru wamara kuzo mugongo go wano hagera ugendo teke utayari wese beno yerebero harovuyo abo kuba wagira ngo wazo mukavenja kaye bakutwana kushangana karura kabona ke kumevuna mukaga tu wakatera twenda kureba district ya Lwengo iyo ibintu byemerere bita kandi bayisahe no kutera karuru nk'abandi nayo turebe yaba byashwake byasembabure ninga kakabare Lwengo ekera umunyu ubire ubwo banyishenjero biri kumina mushanja hariho kiboko no het no gweto umunyu tobe haraba ababene batekateka kureta bakanyama boxteka bwamani bakureta bakanyama so reka turebe akarengo ko kandi katambara kata this time mukuru Imamu Sheiru Chamuzi n'agamba nti yegase ku lubega abazono nanga badde mu kuvuganya awamu omukulu Kiberu Deus jangu obuze TV erinyanze Kiberu Deus nali vice chairman RC5 nali mwanika wa district ene ye Lwengo fetu atandika district ye Lwengo ngetandika ngecyali mu bupangise cyetume ne tugifunira ekibanja ne tugizimbira district headquarters eziri mu Kalina. So fight is the best district headquarter in Greater Masaka. Tukadie ni arem. Nsoko okuwebaza abana Lwengo. Yona je tweetide mu campaign ze banga lyonna kabadde ka mirembe. Ekyo nkyebaliza. Ekyokubiri obuwagizi baze bandaga.
kukiriwo obudde buno wano wenondredde nfunye obulu 10,18 ate munange gwenvuganya naye afunyeyo obululu 7 n'olwekyo nebaza abatuuze bange kyekisokera ddala mwebale nnyo mwebalire ddala naye amawulire gonna agenda akafuna okwetolola disitulikiti yonna polling station zonna am already in early lead era mbakakasa bannalwengo nga maze okukwasibwa kati ngenda kubaweereza kubanga nze mbagamba nti mbonna abavuganya ku ntebe eno nze musajja alina obusobozi am technical experienced exposed and hands on toyanza cheya ekijegere gobadde mu kijegere mu kalulu kana kolwaleero neyanzege era nga mteekayo obubaka nga baba balonda bave mu kijegere balonde busobozi sayinizi ziraga nti bannaluwengo message bagifunye bulungi abantu balonda abantu baabwe bebasuubira nti bagenda batuusa muki n'olwekyo nebaza nnyo nebaliza ddala kubanga era nga bwe mulabye genda kamala okufuna ate agennyamiza chairman wa district WNRM ngate ye district woman MP abadde polling mfunye sanyu lingi nnyo nti muwanguliddewo n'obululu buyitirivu mu byuma zone ekyo kiraga ki nti abantu batandise okwawula ebyogamba nti ndeese ono nabagamba omuntu yerete mulabe obusobozi bwe ekikolwa ekiragiro ne bakwesiga omwanya ogwo ntuteekateeka kandi ebintu bibasa kuba habaho empinduka twareba nangwa ebyokwerinda bitaba nkahi twareba abakurira abasembabure bakanyamanira tubaribuka konka nikabasa kuba kaba akaruru ko businge umucanga ekyarwengo nangwa umunyamakuru witu Bashiru Karema webale mnonga kandi naza munaka aha polling stations ezindi emyanya yo kuterera mu bururu okureba uko byagenda na mnonga twentuntufa abantu batera jakaruru ebyo kwerinda konke cyamana mnonga atwahurira ngo bo batungireje ehururu yo kugira ngo abantu bagende na mnonga bari mu kibina ekya National Resistance Movement abayihandikise bagende baze gutera karuru bitu hatari nkombyange bindi twahurira ngo ba registrars bashitamira na registers zabo haro bantu bo kutera akaruru Rwanda ngo bategereza akazi onko bururu bugubi umuntu na koka kandi jini onkasamu namango jini shaha mtezo akaruru kwehakana oyesimbire atitinka kureba gizoba nerumo konka itwentu jirango chukuru ntufangu otera akaruru ko mugasho na mnonga wari mu kibina cya National Resistance Movement gure sente nchakara kwa mtine behereza ubwo yinde sente nunda zingahe bitu 2000 is it your worth is it worth the services you need no iwe nogure 2000 just umuntu mushamukuru nebyo juyire naho bakugure 2000 taro kurenza 2000 zakacupa kamizi just na boda teka shaga hawa nabwanyi moshange ngo nimwe mutine transport mini zo mucanga cyanyu imwe tumine bashaho mirwaro because hariyo kuja ngo barutinge akabanza y'abashomesa ba government umucanga nabace mwine wo mushomero mabana nkankaga abo kugira ngo abebeza mwate mukaja mwiroko mbene muri akasite twarire
nizezo sabo nyine nyenda kumza mukusima bariyo mbatureba ishaheji niyo nitunga feedbacks kuruga umbantu batare bamwe na bamwe umwamisi mpoke ya jatkanda hatubine kurunji abantu bakakuba bateka ho tayari wese tukurebekangu babase kwamba manya icyo kugenda omisho umunsi umwami atahora ubeni ya jati niyo kandi nintera rutoma niza kuba ni tubareba kurunja munonga twateka karuru twagarukayo kandi tuteka kandi tubesiga ngo ntuzakora ki muza kutuhereza ibyo mbigeno bishoka ni twe tubaraganisa turabatera hanze icyo turiho kubahereza buri kimwe cyona iki turaza kuba twine umbiceka ibitari bimwe na bimwe mureke twumure uko ingana musha twehindura mu kace tugaruke no kunyeza technology kugira ngo tubahiseho ebitari bimwe na bimwe rero tugumizemo omisho Otaferwa aha tayari West. Umuziki hagundi umweshangoza handisho abakena bahanga mu ndongo. Ejini program Saba Saba. Of course, come close, don't pause, just whine and pause, commotion. Abachekaza tubashanga mu ndongo tudikita nabo. Za stage zo mulembe tuzemeraho. Umuziki no guhirotokwe. Buri kwa katano shaha inaza chiroji na ndongo basi. Otaferwa aha tayari West. Otaferwa aha tayari West. Otaferwa aha tayari West.
At least. nakunuye ninyengamo kubanza rya abantu batera umwero mbikamuheru barekere kanyije Just got to chicken over Chireba 58. Mulari.
batanu mukaga musanzu munana mwenda 10 Samo paromasa. Kantra ini agent omwe babiri basatu nana batanu gatanu nana mwenda 10 11 12 13 14 Oha Walimba mama Maria. Educate.
kama ngambe na hona regogo. Amen. Banyamu reka mutu atashonare Otaferwa aha tayari West. Omuziki hagundi omweshongoza handisho abachana bahanga mu ndongo. Ejini program Saba Saba. Of course, come close, don't pause, just wine and cause commotion. Abachakaza tubashanga mu ndongo tudikita nabo. Za stage zo mulembe tuzemereho. Omuziki no guhurota okwe. Buli kwa katano shaha inaza chiroji na ndongo band. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi akabibiona. MTN kabo the super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi akabibiona. Netungire kabo the super esimu nse ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na netchweka. Lero zindo zishashure mpora mu bichweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shilingi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiri hariwe. Turi hamwe amashemerero gito tigine kizibira. Amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa. MTN nereberera Uganda Communications Commission. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33.
abacara empangare ni mwe mwena bisha bo murembe musya noyenda kujwara ukarebe kaje nko mu kazi w'kitinisa ikiriza twanjurire the light international designers abari kushangwa mu rurembo barra abantu bakumanyisa ngo bakuretire myende y'abacare y'emikoro yona nkeye mbaga jet party dresses evening dresses ibiteteye bya office uteberwe na za casual wear bine suits hamwe na blazers ahabwo mu cyaro uri kwenda kurebe kaje nendijo minji kandi yo murembe buri style yo mwenda yona bajine taya ireduka yabo mpango muri mbarra hari Mbaguta Street Easy View Complex iduka namba U anana munana bagaruka bakora n'itaja Western Nakenda hashungwine na Mbarra Central Market bateresimu 0 mukaga nkaga na mushanju atabona mushanju kinana nemwe The Light International Designers munywani wawe umbiyo kujwara no kurebe kaje sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabosebo wanywere kazero wangula ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. karuru kaba karuru hamwe baraza kukatera ahandi barwane ahandi bayombemo kuko ndamanye izo barirarenga all in all kandi tukabire tutarenda ku expectinga ukurira ngeri zo akabara kayanga kwa kashe bintu byo kwata transportage wakwato bakabutwara Kampala ngubwarema tubashobora kubarra noza ntazo y'urubuga nabantu babishendeserize n'abatera aho bakakwata na base bona bamukurata n'aba agent bona mpaka Kampala ukongera ubwamitango doyemera umuko eshayo nanza kwa twamanya ahari abari abo kubato bururu baje namba butera obudashikanje muno ngatsafuta nka kutunga amakuru ago kugira ngo kandi declaration forms babasa kubantu bazitwara aha tare centers ahibarabe nibagita ubwa studio A studio B bono bwa tayari West barangije ngusamu nyine niwe yasinga aha mwanyugu kandi ubururogu obutuyo ntugambaho ekibine cya National Resistance Movement erizobe birabirana bariyo nibatera akaruru ko gwarakwatire bendera ahabwa meya ntureba byanga bumwe bine mu nkati nkahambara twine mu South na North hariho ba division mayors then harimo ba LC5 councillors utiriho na ba councillors erizoba bwashisha ejaha zagenda abantu batandikire kandi kuzomunyiririza abantu kandi hamwe nkemyanya yitwareba twareba nkakafunjo akaruru kahwire na namwanya gu road ya Kasebezi yaterera abantu babara umwanya gwahwire basora akaruru kahwire na nemyanya ndije iturabentu jant kusya so eshaha umisha onza kwantereba kandi
obururu mbabatwara ahatare center okubasa kuba barangirira abasinga omyanga bitari bimwe na bimwe katugarukeho kamukuzi aho principal famari tugareche turebe uko ibintu byemereye niyo twatugabirwe turi konkane twakayagumera kujama jaminga mwakantu katugarukeho turebe uko ibintu byemereye wabale mnonga kandi nisima mnonga kari tabarukayo ekiramanyisa ngo habamo ubuzima mu technology yitu ataba hino uri kutwata kwatamo kugira ngo zitabayiseho birungi think twaza kubahumuzamo kahumuro nitwe tutungeho kacamushana rero tugaruke amukayire ko mishoho turareba ibindi ibiraza kuba byaruga umyanya atari imwe nemwe eka abantu tabakire babare ubundi barikoresa internet munonga hateri kusyankana twaza kubahumza mukayinga nabushanyiwe na Olivia turaza kugaruka kubahereza ibiraruga mu bururu umbwire bwo misho konka bwakiraka arajikumena mukaga zengura mushamunana ururo bwinji batandikire kubara enyiriri okuzisimbire nabandi hona hine aho bataka tandikire kutera karurwe imyanya ya yimutahi witi yabaru umuntu wenda tugambirisha yo no kubyagenda muri kabare mu ruhita yagira ngo hariho ubutikirizana bamwe bari kwenda turaza kubireba mbwire mu misho Onkanda district ya Kakumiro batumanyisa ngo turn up yabantu cyamunonga reasons zimwe z'abantu bahereza no kugira ngo abamwe byarigiro mu karuraka 2017 bakarengwa after all nawazayo basa kurangira sabanta mwe bafiremo amasuku bahwa mani katuhumuremu utarugaha tayari west Weekendeji aha Tayari West. Oramkagoro a program eyabato otaferwa beji ku Gather Hills Nursery and Primary School omunkondo Kitagata Shemu.